Taraflava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa tasi lima I watolu a mō Samoa I manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Talaflava o tala mai Australia le Radio Samoa. O whailoa le minista o le NDIS o Bill Shorten o swinga fau nei au nanga I le NDIS po le National Disability Scheme e ono whaasa o aile lata le se 15 piliona o tupe a le autatongi la fonga. Le basa nei ua wholafola I Shorten swinga e pe o le whaasa ina o aitema e pe o tarot cards ma isi tu ai ngā therapy ma e tasi le tausanga watu ina I sui o le NDIS e whaamasani ai I swinga. O le whaatanoa ngā Shorten I le current affairs na I tā wai o swinga wa lewa na tau na whaia ma sa tau lava I minsta sa I mua o na whaatino le atulanga. Ia whaelo foi tālu si o ia whetuna ingo le atu e whaatuma wai le whaatua tuanga o tangata I le au o nanga. Olo o leo ina leo sedi e luas walu tau sanga le wharamai ina ua whana le tangata I le tui mātu I sisifo o sini. Wha ngā soro suenga leo Winston Hills I le tui mātu o Parramatta ma le whai tua North Mead le ana maua yeisa ta avale le tua ingo le Cheap Cherokee o susunu wai ma e tatonu leo yeisa so tanga I le whalavelave. Ulo tau sa I dia pea po o ai au fia I le mata upu ma o le lata le se furutasi le pona vala wai nei leo I Winston Hills ma maua iei le luaspul walu tau sanga lea I whaafao na whana le tangata. Whaabawe I loe le whalamai na ua mai atong fitinga paramedics I le no whanga na maua atu ai. O le so upo leo na ia ta ua pea mara se 10 minute talua na mai ala whana ina o lea tangata ai longo ne loa lato le ta vale leo le Cheap o susunu I Red Bank Road. Lo whanga solo pea la lato suenga I le teminei. Ua whaia mōrianga I le tamaitai se furuiwa tausanga, le sa whaaria li soro le fua le Hezbollah, I le solo te e sa whaia I sini le whaai ungo le vaiaso. Sa whaalaurua leo le ata o le ata maitai matarasanga I nailif sosoani le tunu, ai whai mai po le tā o le se fulu le tā o na nafi, ai anga ia ne loe le ofisa o leo I Kagora, ma pu e leo ma mōlia, I le whaalaurua ina whaalaua I tele o whaailo a se whaalapa putonga whaatupu whaalavelave. Na tatara I tua matuutuunga, ma o le atula I whaamsinonga I le asarua tolu o kitopa. Whai mai le Australian Federal Police, no lo lato sue ina fo inisi mata upo tale tutusa, ta uai fo ina vai o fu alava ia le Hezbollah, I rally I sini ma melepone. O Australia maisi atunu e peo Amerika, le UK, Kanata, Japani maisi, na tau te lisi ina le Hezbollah, o se whaalaputonga, whaatupu whaalamelave. O se whainga malanga le Qantas, sa fuafua mō New Zealand, whaamaro sia le toi fo I mai I sini ai le levo nanga I ese, o no ripoti o le asu o lo aluane mai le cabin, po le vaenga no foi le pasese I lungo le valele. O le whainga malanga QF163, na anga I ese masini le te o le afo le ono le whewhenanafi, e anga I mōwelingi tone, pe tai fo mai pe ama le tu latalo nei le ea le valele, ai toi whaafo I mai o no ripoti o le asu o vai e le pito I tu o le cabin, o le valele. Se lau fastfood far pasese sai lunga le waa, mana tu lau ele saunga le mui sini, I le tolu I tu la muli ane. E to lua tangata na whai eitong fitinga, ma lo whaataria pēr lau whaasara lau se whaamtalanga, mai le Qantas e tusa o lea mata upu. Tala mulimuli, o Jerome News o le Melbourne Storm, leo wa mawaina le tamta alo le tamsanga, ma manu malo ai le Dali M. Mero, mo le lua afesa luas fulfaa, I se sauninga na whai le pōna pō mo le tau aoina o ia whai longa. O Jerome James Tedesco sa mata I ele to tele e fua I tūlanga o ala au I le tamsanga, I le round luas fuluono na malo lo ai I use I le ta'alonga ma le Cowboys, ai luas I koa Tedesco I le ta'alonga ma le Bunnies, ai peitai e toru si koa use I le ta'alonga fo I ma le Broncos, ia mai e ta'awai le pōna pō o le mea moni I le aiso na manato le amalo I le whaelonga lea ma o se whaaloa lu tele mo ia. O le tamaitai Olivia Koenig o le Sydney Roosters o mawaina le tamaitai taalo le tausanga ma le Deli M. Medal lua wheluas ma le whaa. I o tala nā le Radio Samoa mo le nei fo iaso manuia ngā ruenga o whenga iai pa soifuea. Radio Samoa. Taslima I watolu Amo.
Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental, ai e inga whapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nipo i whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 5 Great South Road, Manukau pe bala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. O le R-Dash Travel, o le company numero tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand Day. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o fa o o. Tolu iwa lua o fa o o mo le R-Dash Travel. Whaongale tutua le Pacific Easy mo au tupe whamamoni Samoa le masino ke topa mapawa i loa vanoa te ono paramano i whailonga tupe whase furutai lua se lau tāna wa sau nia mo ana paanga. Luas fulu whailonga mo Samoa, an luas fulu whailonga mo tātou New Zealand Day. Se ina whailonga se fulu aso tō na iwa yaso te tasi. Manatua, o lo whawau pēr lana whamitoa lima tāna pēr ai whaonga ina Pacific Easy app. E whasau ina whailo te mi mau se leni pēr whaonga le tātou direct transfer. Tiposi mai o tupe le tātou account, ma whamalia ina fasili lunga o le telefoni o na whaatino leo le aunanga ai nga whamitoa. O lo avano pēr o tātou ofisa i o Tara o tāhu huma le taulanga whaatau i mangele. Pa pēr le siria le fitu se fulu o tātou la lau whaasoponi ai New Zealand. Mo nisi o whaptalanga wala aule o varse lau o tasi ono po telefoni masani au kilani lua fitu ono fitu iwa fitu wha male lua fitu ono fitu iwa wala wha Pacific Easy o lau pa anga mo tupe wha momoli i Samoa. Le tui sa mau Bakery and Island Food. Te tala mai le aso lua anga i le aso sa. Mai le ono i le tai au, anga i le ono i le afiafi. Maua panivine, banana bread, papa falawa, pai fala, ma pai pengu. Tasi lava le fale o loe maua umai tau mawhitanga le aso. Susu mai loa le tasi valu o Great North Road i Avondale. Le tui sa mau Bakery and Island Food. Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kasu tialu. Awal suia le ngila wa le kio. Eva mai ina se furu lima iwa kolu. Amo Radio Samoa. Vevela a. Patalo fatu ma le nganga whalalo ma whaamalo fo le soifua manuia. Ia ma le langi matafi le whaafonga tāpua ia moiso lau sila mai moa. I le nei fo ia wauli o le whaatawhiti o tiute ma Faiva alo Filipa. A lea ua Gagaifo fo I Faiva o le aso le nei. Faiva wai, Faiva o Samoa.
ia na tama whanau, ia male toa tele o lea tunu i o la tu tiute sanga pati ai. Mai le tai au i le ngā ngae, ia sa i o mai fo i le nei teimi, o lea ua ngā ngaifo ai le la, ua ngā ngaifo ai fo i ma Faiva, alo filimba o lea tunu. Talo falava, a moe o lo manuia oe, ia o sisi wha apoponga le nei o lea unanga ma le tutua, ale si u fonga o Samoa, i le mānawa o ngā ruenga. Le fo isa ta ua i vai teimi o. The drive time, ia a lea la, Ala kako ki e momori lelei oe ina ua manawa ngā ruenga ia ma tāwalunga fo i tiu te ma Faiva pe o na māsani ai i lea aso ma le aso. Whaftai i le anga lelei o le tātou tapa au siri le lagi o te mailo tau soifua ia ma se malo se o le au nei le i atau o sa vea se iuli so alo leo lua i ali i ia whapea fo i le sunga i le la uli Isaac Paunga ia le fo ua ua te ama i tua mai le mauta ngase o tinamata mai tai. Ia, rena, le tā ua na pauni o le au whainga ruenga. O na si ngase i o la whatafa. I rea vea le me fo le General Public Health. Ai ave i le whalewhaideli o tia. Malauri. Tau o tātou whelua i lumo le nu, ai leo tua le nu. Whelua i fo i pu e o manu, ai leo pu e o mala. Le anga le lei, le nao le tua. O le tua o malo, le tua o le lofa, ma le tua o le whamaoni. Le whala le nao o mai o na whola i le taeao, le sunga le whawhengainga. Ia oe le stunga i le ia te awa i o le mea le koe ka ore o a omariki a Kongo. Ia o le au whainga rue ngā le nā le tua. Ia wa o ia ta vai meni i malona au wa a fo i le tai ao na le la. Le ua tātou. Wholawai, pa ia mamalu wha le malo, o pa ia fo i mamalu wha le atunu, ia ai matua, ia te utau. O whioi matamasa o le ngā luenga pa ia le tua i whata whaitaulanga i whia. Ia, ta alolo atu i le tausinga, vate le atu mumu pule, o i tu au mala tau a inga le taima le wa au whonti, ia o tama le munu o tele ma to o le whane ula le tapo inga ia sua ma vai whanua, ia tu mua le motu tuila manua. Ia, ai li po ia i le pa ia, o a inga ma tama, o tama foi ma a inga. Ia le nā, le tō whā, le nā, momoli, a le pa ia i a inga, ma tapa au. Whatalofa pitoa ia tautou o ta mamtina matu o le tunu, tu asinsina, pa anga tō tino le i hatau sa vea, i maota malawa, i e whapena fo i whale o tangata matutua. Po o maota ngase fo i o lo, si i ai le whalefu mo le apusia mo tō whanga, ia ona, o le matua soifua. Ia whapena fo i le tau o fiafi ma le pula la ngoto lo tau soifua. Ma lo le ngā lulue, o whea lava le no whanga sa ngā i ai, po le ave pasi, po le ave taxi, ia po o le whaingaruenga fo i le whale whaingaruenga, ngausi mea. Ofisa SS le malo, o au tau lava atinai ia le atanu, e a inga manai ala tau pisi nisi, lo ua ngā lulue ai lava sui o le ainga. Ia, wha malo atu, isa teimi wha malo atu, ia te utou. Ia, ai le ngata lea. Whatalofa ia i la tau, o lo ilunga le tātou apia whaulinga. Facebook page, ia whapea whaima le tātou YouTube channel. Please keep it coming. Your comments, your likes, your dislikes, your sharing our program on, and leaving a comment. Nā tō umana, ia, e le tau whailo, ia matolau lau au tau swafa, ai matua i langona e le a tau sa vea, le ngang whaftai, i lo tau wafe mai, ia, mau tau mafuta mai, wa e tusi mai, ia, ma whapena foi, ona, e whapea mai isi, e kele arara e whapea, a wafo yo kankangi fi me mari me fi kari e i meo kalafa le mari e ma
Ia lena o tō sila lunga le tātou apia whauringa ma le tātou YouTube channel le whai tau wafe, maafe, fia se lau wafe i lātou e muri tai pēa ia i a tātou porokalame ma tātou whaasoa ia e maise o le porokalame ra ngā Gagaifo Faiva ia ma le tāno ava i le aso tōnai a o le amatanga o le nei fo i masina oka le tā ua tele ua tātou tu vai i le masina lona sfulu masina o kitopa ia vi ia lava le tua o no mea sili nā te whaia ia o loo folau manuia ai Samoa i lana whainga malanga ia o e whatoa to ai tauduku mai i lau whanua me ele o Maori ia le land of the long white cloud i Aotearoa nei atalo whātu mwhawhelua i atu ma alol malanga manuia alo fo i lau tau lato le tai le lato i le ea ia ma le lato fo i ala tasi ia tangata e tau na wha malo ma whaafutai ai o i lato te whaafoi na ma whaatau taia ia le meo le valili ia awa ana se no fo i mai lato i ni ma whaionga e lele ma i ngei ma le saunga le mu ia le na whaafutai ia i lato pilots and captains of the civil aviation industry that made it possible for us to fly across the Pacific to New Zealand, Australia, Hawaii, and the United States, and all around Europe and the Asian countries. Ole a tātou wō. Ia, vavai foe inisio tātou whaasilsilanga tā ua. Ia, o na tātou se e ai lea. Sa ili se awanoa tātou te tala noa ai. I ni tātou tala tuli loa ma se whaopoponga mai sui o le Radio Samoa ia pia. Ma le tātou au whainga ruenga le fionga ia lilo mai awa a maina vai. Ia a wafo i mea o tutupu loto i whale le taulanga ia pia. Whapena fo i le marketi. Ia o le vainga lau tele. I le tāpenanga o lo ia i mō le whontanga. Ma le tātou talinga malo. A o se tala fo i mai le whaamsinonga o soli ngā tūla whono ia mamata upu i le vāo tangata Civil and Criminal Court ia whapea fo i le whalema i male ngase po le mauta ngase fo i o le atunuu i ana mea sina ma ana mea tōtino ina ia malu pui e pe o na iai whaamsinonga o whanua masuafa. Don't go away, we'll be right back. Fun
Ia toi whatalofa ia te oe ina ua mai atu fo ile pese le nana tūsia e le sunga ia savea. Ua whai I langi le fo launga le nā fo I tamali I malele I whantu pese. Ia ere mawhai au na whangaroi nei tā leni. Alo matama whanau le tunu e oe le ele ia peo fo I se ori peo I whea I tanu malala. Ai tu maua la tau ve tau pese pole anganga o anganga o leo langa o anganga I pulotu o tatou talia pela ia le fatasi mai o le afionga ia lilo mai ava mai na vai e nai fatasi langa tau le tau no mai tatou officer tau na failo foi ia malama ia I latou e patino ia ia le nei fa moi o le fasisilanga le nei mo le umusanga o le nofanga o le ekalesia e fakasa I manurewa pe ona ia le fionga polisunga foi o le toino le pulenga ia Reverend Elder Talia Tapaleao ia malolato fa moe o le ekalesia ile aso sfulma le valu le masina le neo ke topa lua sfulma le fa tulauna o Samoa o le au mamala e le fa soungo au mo le atu folasa o e foi o le ulu lolongo o oma ona papanga ma popoto o oma foi ona menga fatua ia ma fatu fa fatu andua ina o lau fanua mai lava I saua sa ia pa ia le tai ula o le motu pule fatu lo tu fo I o malu fa le malo mau pa ia fa le tala le lei tu lo na lava ai fa tala fatu le swafa mawulunga o Yesu Keriso le ao o le ekalesia e lau mai moanga malau fa funga anga mamalu ai maise le au fainga luenga tutofia le atua malo le folau manuia malo fo I le pale manuia sofi manuia loi mata maleafu malingi fai fo I o lape fa maalo ai I ofe o le vevela ma le tau sua ngā ruenga fai o le tala ia ana na sa ese malo la fale na to ese fai mai na seu I le tai le fuai tau ia ai fa tau mamate ai male soa ta o upu ia matala ia na tu wai le langa ia o sufi fo I se manosi peola peoti ai ui ilea saula ia o lea o sisi lo upola ma le masina le nale lea o falao o leva ona popo loloa. Wa uma mai ala mātou ngā ruenga o le hall ma le toi whaafawina o le malu tāpuai. E wala awa tuai I le awa tele ma le whaaloalo e tatawai. A fio mai, ma su mai, ma se I o tātou mori mawina whaatasi lea whaamoemoe. E pei o le ala ma le mina lea ua tū. I le umu sāina. Ma whaapa ia ma tatalalo ia le nei ngā ruenga. I le asfarele, asa sfulma le valu o le masino o ke topa le nei wa tātou tau nuu mai I ai. Lua awhe lua sfulma le wha. O le no whanga o le awhatino ai, o le lima sfulma le tasi Jellicoe Road I Manurewa. Lima sfulma le tasi Jellicoe Road I Manurewa. O le porkalamela le nei o le aso, o le tau le iwa le taeao, o le sauninga a mata, o le afo le tūlaia se fulu te tala lo ia le hall ma mai moanga, sfulma le tasi lafo ipu a inga e whaasino I ai ma tā whale o le aulotu, tā le tūlaia lua, ia o le tau mawhitanga matali le sua, afo le tūlaia whaalawi loa le au ma fola, o le atunuu a maise le kalesia, ma ana pa anga, tā le tū lai lima, ia, whaalolonga masani, tātou lulu lima, ma whātou whā. Wala aulu telefoni, ma whaasotai le autostusi, o luatasi, o valulua,
valu tasi lima fitufa toe whaafonga o lua tasi o valulua valu tasi lima fitufa o le fionga i le autustusi ma le whailau tusi le na o le maftanga ma le ekalesia la vea ngau time ia le na umatu te atu fo le na whaasisilanga ma le tātou por kalame ai i le nganga fifia ma le nganga whaaftai leo awhatonu lava le i tū lai wha ia maua lole avanoa ia e whaso tai atuai ia ma mafuta fo i ma le fionga ia lilo maiava maina vai o le sui o le Radio Samoa ia pia ia awafo ia tātou sita tātou li poti pupu au te loa e matua tūtua no a mapisi fo i le fionga ia lilo maiava ia alo tau mawhai ia e whaavanoa mai sina taimi tātou te wheilua iai. Ia malonga pui ali i pēr ina ia tātou tala turi loa. Ia po whea wanga iai lea vaenga, ma lea vaenga. Ia awale le nofosi le fia e le tātou o tinu. Ia, ma le awa tele, ma le whaaloalo e te tawai. O te whatalofa foi i lau fionga le lino mai awa. Ia, ma whatalofa atu ma le nganga whaaloalo o waa. O te loa o le aso le nei e whaatawhiti o le tele o ngā luenga. Ia alo o e tau mawhai lava e maua se awa noa. Moka ika ngei, ea. Ia, mara. Kai e au le lei mai lau pink. Awa, o whiu o sua sa o pink. E ale whawhawhingi e le ngofo le mako ai ngā le whai amba skaili ofu. A whiwhia kere e mea ofu ia fo le piniki. Lea lau o manatua nei. E tau ona o whaaloalongia ma malu fo i le aso le le Pink October. Ia e manatua ai 99 to tele. Na a fia i le ngase o le kanesa. Po le alava le kanesa. Ia o whai ilangi le fōlaunga o nisi o lo soifua pēr i lo lato wanganga o le usi ustai ina ia wha i loa vave. Ia ma vave le whai ia tong fitinga. Pe o ta amata wha kope o ngā kongo koi wha pēna. Ina o wawai atu. I le mātanga o fia o la ei. Ma lo sai fo manuia fio mai le tāpul kalamenei. Ma lo le sai fo la o fionga le ataua savea pesta. Ia, whatalo whatu fo i le pa ia ma le malo se tātou atunu o lo mai mo mai fo i le nei tū la le fiati. Ia, o le alofa maleanga lei o le atua. Ia, o lo la walunga lava i mea uma tātou te iai. Ia, wana le se anoa fo i lona whaatasi mai. Ia, ele mawale nei ava noa e tātou te taltal noa i lunga o le ea. Ia male fionga le ataua. Ia, e whaatalo whatoi la le ataua savea e tu sai o le nei fo i taua fiafi. Ia, ua tō loa ia le launch lai fai ale UN. Ia, ona ole nau ta inga ina ia mawal tafi lo inga nei. Ona e maana ia fo i mamata ngofi. Ia, olo tali nei o tātou tangata. Muliane lava mausi na whaamatalanga me le UN. Ila lato fo i launch ia pole hafo le whaamoe lai ia i taimili nei. Ia ai o le tūlanga tāua tātou tangata o lo o mai mo whaafonga i lungo le nipol kalame. Ma lo whaaftei tele lava mo lou loto tele tāte tala roa. Wa, e tā ua fo e te au le UN pa o le malo au whaatas. Ona o tele alato mea lofa mo lo lato wanga le lei a mese o training. Lea sa lato whaatu peina ma awina mai fo i tangata e malamalama i lo tātou tiute ma le tātou ngā ruenga le autu stala ma lau whaasala lau. Whaatino ai i apolo kalame. Ia atili ai i lo tātou malamalama i le tātou ngā ruenga. Ia mese ai o le vānu nofo ma le lipotia o awala e whaatino ai i a ngā ruenga le whaapsinonga o le pāre mene i a whaapena fo i le fono whaatonu. Ma isi lava ma ta upu e te tele. Ai, a mata atu lau tala noa le tūlanga o le whaamaluino le neiva i aso o le vava ai i le soifua o nai o tātou tina matua whawhine. Ma le i tū pā o tina mata maitai i le aafia tele i le ngase o le palapala ati. Ia po le kānesa wale tau tātou a tasil nā upu fau e tau nā lu tonu le tātou tusi whātonu o le palapala ati. Mō tina mata maitai. Ai a whai i le cancer le. Ai a whai o le ngase o le palapala ati mō le itu pā ori i.
e whaingo I na mao le upu wha Samoa te tau na whao ngā iai e alu fo I tonu o lom whiwhiroi lea. Ole ngase lalo vasa o tamatane. Wai wawa ili ke leo ka sao pe a wharongo mai rau wanga. Ia e sao no, ia lilu mai a vaile. Ia le tā ua o le whaatawa ino le leiva iaso le Pink October. E moni au savea. Awai e lela ititi fo ele masina atoa ale nei. Sa masani o na whaatino ai por kalame. Ia maolo o wha wa upea ele nei fo iwa yaso. Ia male masina atoa. E whaailonga ai ia ila le tūlanga whelera o tātou. Te e atu le wha ile nei. Ia ma whaailoa o na aunga. O le onga. Ia awane ina atia. Ia ma le tūlanga whelera ia tātou whaata ua ila tau wa fia le taimile nei. Ina ia awe ele tātou support, awe ele tātou lango le fesusuani, a apa atu iai. O le tūlanga lai maasani o na whaia ia por kalame fo i ale vaenga leo I lātou le whalapatonga o le kānesa I Samoa. Ia I le ala whele le whaatauna ia lātou sei. Ia mawaisina tupe. Awa I lātou. Ia sawe le toi namlaina o lo fesusuani tele le whaatupe ina o nisi o tina mata maita I awina atu. Ia mō tonga whitinga. Ia ai pei e la ititi asi tupe o lo maua e si vaenga mai lu tātou o tunu e ala na ia lātou me e whaatau. Pena o lātou sponsors, ia male au fo I o lo tātou malo o lo tu ina atu ia ila lātou soswani. E ala fo I lea vaenga whaalapo tutonga ina ia la vea I tina amata maitai. Ia ai pei au na e saunua. E lena o tina amata maitai ua mawai fo I lea fo I whamai, o lea fo iwa maua ia tamā, ia e pei ona e whailo fo ia le ngangana, ma le upu e whaingoi nai. Ia e le o whailonga tangata la le kānesa, sabe? E sa o lele lava o e pat, o le mea leo te whai atu wai nei. O a ni whainga whawai o whaatino e le soifua maloloina le whionga le Winstar, ia whapea foi ia le Pulesili. Ia malana matanga ruenga. Ina ia vave una diagnose awa orisi taimi. E no fwa ili tu pao tina mta maitai. A o leva na taalo mata I tua mata ape tua ia lapata inga. Ina ia vave no ono mai. E fai o lase awa o peile o se lu itau le na. Manisi o fafi tau li o lo to ai. O langono tina. Ile le mwhai o no mai e sa ili vave ia pe wha sua tūlia fo i le winga le upu le nā o le matamuli a le winga le upu o le wha sua tūlia le mana o e wha ailo I te ngata o isi wha le tonu o ieise ngase o lo mawai a o se awa no tā ua le nei e te tau o i o na wha tino ia test ia ma suenga nei wha fo mai. Ia e pei ana saunua le whionga I le alimenti tā I le tā langa fo I o le fo I masina tā uasa vea le tātou atunu. Ia o le tūlanga le na, o le vavea na I loa e le mtanga renga le soifo maloloina. O le vave fo ina le suswani tom fai fo ia, le whawhitaudi. Ia ma le tūlanga e pei ona e tā ua le matamuli la lea e pei ona ia tātou tina. Ia ma le tūlanga fo ile le whatalatala noa le yangoa iai. Na ona whaalongolonga tua ia na le ai ala ia lea a tole lua vai aso solo le masina a ola e alua le mai masa solo pea ai o le tūlanga na I le whaatautonga o Polkalame o le olo o whaia nei tatou tanga renga o soifo maloloina ina ia maua le whaalawi loa ia malosi fo le alua to le whaalawi loa ia sa ili fo le seleni ma apa atu le malo e fesosoani ina ia tape le whaamaile nei tono se tatou tunu. Whawhea le tūlanga o le privacy. E le pui a malu leo whaamtalanga patino, tō tino, e le tangata lawa I walanga o le mele o le whaatutu I nai e o lo masalomia o mo e ngasi. Ona, e o mai diagnose, e le fōmai. O lae, iai le manatu o lo malu pui a na o le wā. And this is a special relationship, a doctor-patient relationship. Ai e mai fōle atu, o le na watu tina ai sala wana le tala mai o le ngale wa mo le pera o le ngale wa
Wakau mai, wakau, e reo po le fo mai, po le nurse, po se kakasa ngofo e kong, i le diagnostic process de na fai. Ala wasa la lau a koe, i le ngu umane, e kere yoso e laro man pasi pe ke ari wafumala kua vale. E wawa ia kua pe kari e ma whenengo ngengo a i ka ngaka a. Mo ka ngura kala i o i ro mai. Re kere i o. Pio le e fa mata e mari e for linga e mari e le talanoa. But that is a serious matter, you know, the privacy of people and patients. Pela ni nga womu musui e mai zu po anga se it goes with the stigma. Yes, I know ila ufionga dir mai ava. Pe sa lo tala le fatune. Ole tata watu nuula. Se asa e whaalongo e tala whape au mai whaalaputonga lea ni kanisa. Pe whape mai o whaalau i loa whaalau i tele i lātou. E malu pui ai au whaamatalanga i mātou. Mātou wawa ai e al tātou au whaasalau i nei. Paule tūlanga o le nau ta inga lava. Ia whailo atu au e sele matamuri. Ia whailo atu. E pei o tātou o nai te sauna mai sa mea li atawa. I le tūlanga tonu e le tātou soifuanga wha Samoa. Le o langa o tātou itua. Ngā ngoso nge ia le pasi. Nā sa oi. Nā sa rea na sau wha mai. Nā no sau whai mai whale mai wa. Wa kensa kia. Koe rua so re hoki. Mai koe kasi le maa singa lai o lai. Wano whai tātou e vawe tele le tala lia. Ia ai pei tai. O le tautonga lea i lātou olo ngā lue i o le matanga renga. E mai ai le amatanga talua na o avea amatanga ta whasa lau sa vea. Tele i whaalongo au whapea wapua ina mai i whafo ni whamatalanga mai o le kanisa. Na pau fo ia le tūlanga le mātou teo o iai mau mai. O le CT o le whai numera. Ma le wha mawala loina o le whai numera. Ni whawhita uli wa fo ia. Ia ma le au wha ingo se leni o lo wha a batu ai whaso soani o tātou tangata. O te mana tua ia i le. A le o tau sanga lente nei o na tua atu. Sa waile Miss Global fo i leli. Nena nga i mai ai i le tau mawhainga fo i le wha pale le tātou teine leo. Hei lania o le ialu le Miss Global Samoa. Ia nā nga ila ia i le whalaptonga leo le kanesa. Na mātou wa nga i le aso lea. I le manatu fo i leli. Manatu alofa ina ia mawhai. O na whailoa le nei wha mai. A wane i matamuli e tina. Ia awa fo i nei wha pia e le se kupe. Ia e le mawhainga awe fa le se kupe le ai. Wa ye tangata wa penali le ya tawa. Nana watu waka wako le skula kifa mai yo ilai e se ilonga ngale ko kongi le ingale pili male na fo ilo le na fo ilo le ai ole awala lo yai awala e fai ai me umane ia tu ipea e au tato malo lo yai fo ifesa soani le tato malo tu langa ia sabe. I lau tanga i la malau sisila i whaamumonga and statistics mai le health sector. O anga i luma ma whaatupula ia o le whainu mera, po o le mea o amata o le pa u le whainu mera o tina mata mai tai o lo maua i le angasanga sepe a o ina diagnose. O le tūlanga i le tausanga wa te anei mai le tausanga le nei. Luafe lua tolu fa. Ele maua mai la tau fa maunga ia mātou tele fesinia. Ai le taimi muli na o iai. I o le peia le luafe lua. Ia o lo sitia o lo iai lava tina o lo anga ia tu sitia pea le numera i la tau e afia i le kanisa o le susu. Se tulo le atau. Malo, maftai o le atase atu i le mauta i te whau malai o le whautunga tangi a wafo i a nisi o mata upu tulu loa o whaamsinonga o lo whengai mo le tātou tunu i le whaamsinonga o whanua maswafa o le bere u te maali e o le aso le na tai ai o le malai te whau au te longo fie lava tangata o le nuu le i awa e wala au lo tanga talo wale ia tau au lolo e la tanga tol falbanono le ia lo ainga ai e tango fia tanga ta ia fa ingo le la tu sua fa na
wala tu mai malo soalo o lo ke le au sa monga re ile fu pengo mai fingi ko fam singo tu sa o va ai lo le o fa ingo la va ma fa leo e tangata le matai o le lato a inga me le lato nu ma le tu malo iso se me ma tu te felo ia e matau tia lilo mai ava ia so e lua sa ta tu ia i fam sinonga i malmalai ti fa wa nga ia tsanga tsa pela nda le no va ai nei le mata pule o le vai lo ino le fams nonga malua no esel fams nonga fno mo swafa esel fams nonga o le vao tangata mai mata upu le vao tangata mai tangata civil ya ma solinga tula fono the civil and criminal court awa o ia nga I umo ia I le Samoa e se asa ingi Samoa sol kula fong se va nga Samoa va le avo nga le ia o nga o inga a o le tele o nga se nga so le tunu e la ui o ile e le fam sinonga le o fanu mo sofa la sau tanga I mo sau sila inisio mo ta upolo tulu lo ma tau ave pe le nei vai aso O le tūlanga whailele sa bea. O lo o ia ile tūlanga o lo ba ia le whamasinonga. E lua o whamasinonga I le tasil masina o tuana I tasil masina le nei. Ia lale mea o mai tawina o le lava o whamasino. Ua tai to tolu mai le laulau o whamasinonga o le president e langolango e tai. Ia mani whamasino se whamasino siginia. Ia ma se whamasino e angai mai to tolu. Ia e whapena la le ia mata upo ia ngai tai sa vea. Mata upo I swafa. Telo I la tau e o ta ofia swafa e whaasalala. Manto fo ele I le batu le tele o tato matai na whaital mai nei fo. Ia le whai unga le tausanga o mawai. Ia male amatanga o le tausanga le nei. Ia lona lua. O isi amata upo lawa ngai e tang laya ngai ati e tanga tai. Ia o la tau whanua fo. Ia o peila ona o ta ua. Ia e mata upo fo I ua teu ia le tangata le whanua e te ena le ainga. Te ena le sao. Ia e fo I mata upo e pei o le matou mata upo le whanua o le unga wai ai e to he lalanga. Ia e fo ina isi mata upo sa il mata upo sa whai ai le masina watuana I atu. O le suafa e o fausi alava le tangata e au noa masi suafa whapele no umale fio ang. O no fua tangata e mawhai le suafa matai e whai mai o le ingoa leo lato whanua. Ia peta ia I le whata o tonga o whaalupenga o le fio anga ma le no umamatai. I le aise matai whapea I le no. O mata apulana le anga I tai. E vai, o lewa o te ia tu lo whai mai e makaukia, e whako alua wasana e sa wai, le fio mai ele ia tau. A mātou nei asa uma, se ua whai o māsani o tamata e vai. I o māsani fo italinga e whanongo. O le tūlanga tā ua le atawa. O le awa teu tūla whono ia e peo na e saunoa ia I le vai ina o le whamasinonga. O le lato e fo I tātou I le tūlanga na iai mai le amatanga ia wato e amata fo iona to iele judicial review a whainela e pasi o matula fone wale uto e anga I tua le whaangasolonga ia ona au mai e fo ila ia le tonu ia maua wanoa o tangata ta itua tas ki roe kaunga tau e whaisau pepa le mea lea a wā o ele isi tangata e tele ina tā tala noa I tula fono ia e mana ia lo le tūlanga lea le maua i o le awa noa tangata itua tas I fo ilea I pepa fo ilea e whai atu e whamanamna mai ina mai tū ele le iai I lau experience I lo ainga ma mata upula iai. Ia ma lau tilo ele lau tele o le tula fono ma lona toe te wina o le iai nei ia ma whapena ona pasia. I le whamasinonga ia whanua masua. E kau whai kukusa lele ia ma le criminal and civil courts. Poi lele e to tele fo iso tula fono I lunga. Ia o lalo fo ia ele vai ia ma ka upula I whasolo. A le wato e titi au wa no ma wan nele tala o tai au ele o mautinoa e o tai au le fa pe e to fa tau to ai e ia nei isi fa masino e li filunga lo la tau tulanga I le tulanga fa lo fa masino lango o le fa masino fa no maswafa ia o le sa fa sala lawa va no pe fitu e pe ono ia o le fa masino fa no maswafa mo ni fa masino
Ia o te iloa la, ele o te mau. Ia te wha fo isia ia le tūlanga fo ile leo le atoa leo wha masino peto o 5 peto ono. Ia e mawhai ona sa wha ile lau lau wha masino ngā wā le iloina o mta upua a inga le tātou tunu. Ai le ngata la ele da lau fionga lilo mai awa. Mana tua o le whatalo na tolu lea na tilo nei iai. Whapea o le Court of Appeal le na o le whaamsinonga whanua maswafa. O lai o mai le whaavai, e le ai ni ta ngata anga waa iai, e mawhai o na wha ta ngata ai, ma wha tō tonga ai le whaamsinonga lea lona tolu. Mai fōringa mai e fōi, o le wha mai, o le hawa noa e tā ua, o le hawa noa e toi wha sao ai, o le a miu tonu o le atua, e le ai, o le ave sea o le nao le ai a tau. Sa tātou fiso ta i ai le whaamsinonga whanua maswafa, ma le whaamsinonga le Supreme Court, the Civil and Criminal Court. La na o te whai atuai. O la sau ai lalo li unga le whaamsinonga o male whaavai awhi visa lau walsu mo le tasi, e tasi le ulu o le whaamsinonga o whaamsinonga a toa o Samoa. Ia pe lau le mea na le o te wha atuai nei. E fiu ala wali i e tau wha matala, ma tau wha manino le mea. O la manino leile mato le vai. I le leo na tā pena, mai au tonu foi, i le vaenga whasu mal tolu mal whasu mal wha, o vaenga na whai, e whaolo a tau ai le atunu, mai o le a masaa i le toto o Samoa, e le tatau, ona to e whao ngā ina ia vaenga leo, o le teu ungala nā lau vaenga, a le HRPP le na whai nei. Whasu mal tonu mal whasu mal whaolo ta oto mai ai, sa au whai tau inatu, i le ngata le ngana whapertadia, ai whapena le ngana Samoa. O le atu ina toi le avanoa, e anga vaai, e toi la langa uma ilunga. I unga o whaamasinonga wa uma na whaia, i le se lau luas fultau sanga watua nai. Mai o talitonu, o le ale maua i se nofo fi le mu. O i lao e toi la langa ma eli ilunga ta ngata, o whaamasino ma ta ma to ina sa o lato whaia lea whaamasinonga. Awa, o le mele o utou whaia. O utou ta tala le apa nufe. Ia o ngufi ai kangakanga, e ai matangata i na whaia le tū la whono. Ai o te whatu e fo i sau mau e wha mau tū ai la u mau lea. Ina ia mana malama mamanino le tātou tunu. I le otu mamao la le la otu ai nei. Ia, otu mamao, wha mai banga ia le wakako o. Ai otu. Ia, ele ise mea o le tū la whono o iai. Le ise mea o e tasi o iai. Sau no lau sungele, lau fiongele, lilu mai au. Ole tūlanga tā ua e pe o le whamanino e pāli. O te iloa na whamanino e te pāli i le lua tala noanga. O te au mai a le tūlanga tā ua le nā, ina ua lua ulu o le whamasinonga. Ua le tala whia ngai e ma pillars o le tātou whainga malo. Sa vea wa e sila whia le ataua, le pāle mene, le executive, ma le justice. Ia o lo unata talunga mua. Lona lua. Ia ale ma whaina a pili a tātou whamasinonga i lalo. Mali. Wai umalo ale le sesuenga mua ia apili lola ia lea. Ia ai a whai ale whamali ina lo ia ile vaenga o lo la pea ile process ma me tūlanga pena. O lo ia ile tātou judicial review e ave ia. Ia a ole tūlanga la wai tā uai o matua o le ia kuai whakolu whanga le wa. Lea. Ele tarwhia ngai ia wai tiro la auto. Ua mali liu a whai ole awhe vadu se lau, awhe fiti se lau. E lei masa so kanga kai e ola ngai e le kaimina. Ta o lilea. Ia, nei masa so tātou. Nei e taimina. A whai o nai mautu singa a inga. Ia, o le whamasinonga. O lai ave o mai e whamaumanga i o. E sa ili whai e le whamasinonga i. E lengi whamaumanga pape. O lo tau lava le nāta tanunga. O lo tau lava le nāta tanunga. Ai o whai unga na whaia i nei taimi uma mai le whaasolonga mai. Ia wa mawai tua a sao lato lau liwina ia tūlanga ma whaia whai unga ia. E le tauan tātou toi langa ngalo no winga. O i nao le ama kua ke le ai le ngasu savea. Ma tua le iloa po le a ilo inga sa wale ia malana whinaunga. Sau le silea malana lava whinaunga. Ia mai e le tūlanga whainga le o le mea wa ia le whai unga whamasinonga.
ele se me ka wen ko ilo ale mana ia fai tato tu la fono le ye temini Yeah. a fai e se fai unga la isi la fia tato ai ngai lo tafia ngai ile lo longa mo fa msinonga ya e ma fai ona apili i te tono le piliota ale ai e ma fai a fai wa umal te me piliota e apili ai ia tu si le presteni e sa e a fia mai la presteni na te va ayanga va ape tala fia ngai e toi ma fai ona toi la langa le fai unga fa msinonga pe a fai sila atu e tala fia ngai le finanga fa te inga a fai sila atu ia le presteni i te tonu anga va ai fa anga va mai tu la fono me ao ai ona e fina wa te le langa ile ona wa ma wase nga fa forward to ai le fa to ama wa mai nga ya tu langa fa pena ya male process a fai e tu langa na ya o inala le la e to fai tala mel presteni a fai sila atu al presteni or the same legal issue or le mta upu ai tas same parties or opakila wa kas the same finaunga o la tau finaunga ia mai mua i le sesu enga mua le fai la tau mai ia e fai la fai unga al prestini e le taria ina le whaatanga na tau langa al fai unga al whamasinonga o mausari Malisi vaenga taua i lau fionga lilo baiava. Au te le talia ina ma o tali tonu e te tau na tu inatu se malo si anga i se Palestine. Po se whamasino sili foi. Lātou te toe lua i nai le pou o i unga o whamsinonga lea ta ua nei o le statue of limitation. Wa umana ta auto malango mau i a vaenga nei le fo i ai le terminology le tula fono restu jikate ua whamalo lo i unga o whamsinonga. Pe alau fe mai rest in peace. Ioi. Malo. Respiricata. Respiricata. Ia, e sa o le ataua. Sa o le. O le mea nai ma o fai. I le maenga ia toi mai e mana o e langa ia le fai unga. Wa mausali. Wa sinsila la oi. O le fai unga. O lea sa faanga va. Pawa lea o le au. O le tatou malo o la tau te mwhai o na faawinga le tula fono. Ilo masu ele mata upu Lantern Title Court tau le tula fono e tu man tata wanga no uma ona ngapa ti ai fa masino sasa fa ai ava kwa wale alu fa keme sasi fa masino no e ka penga uma lau tu e telma o so o le mea puta sili la le na ia o halangi se mea kai mai kua le lau mai ingis ka kai fai mai ia langa le wa ma ia le mana o tu langa le oni si fo yo ai ngo le ona nga ia tu fafo e elo la to mana tu fa mai se ko yo mai ala langa le ona fia i le tu langa le ai to le langa i pe yo o amendments ia fa e malo o tuna e to le langa to e lunga me o manei a le au te fa e ai fa masino ngo sa fa i tala mai le a fe ono se la sa sanga talwai a fe fit se lau tau sanga talwai, a fe valu se lau tau sanga talwai, o ai la se sio kako ngaola ngaka. Ia mai lesi na vaenga i lau o fionga lilo mai awa. Tātou toi fo i la fisilingia po lea le teimi na amatai o na wha mau o tātou mafsosoani si amani le wha mauina, ma le wha vaina o le tātou, e te tau na tilo i se lau pepa fau. O lau ma wha lau i o le wha msinonga tau na tātou amata mai ai awa o leisi papolenga a tōlea lino mai awa. Lea la ua lua ulu o le wha msinonga. O whanua, ma swafa, ma le wha msinonga, civil and criminal court. O lea le atau mawhai, i la ua uma. E wha matala le tūlafono, wha ali liu le tūlafono, ma wha awinga le tūlafono. Ai leo le tiute le nā o le wha msinonga whanua ma swafa. O le tiu te whai tō tasi le nā le whaamsinonga City, mo le whaamsinonga le nā le Supreme Court, e pui o le whawai. Its sole purpose is to protect the Constitution and o le la avap e se la whaaliunga le whaamsinonga maurunga, e se whaaliunga ma le interpretation le la whai mai nei, e ulu e lua i o le whaamsinonga. Ma le whaaloalo wale te whaafonga mai le ma whaafsanga inga ma le sunga le pali tele. O lo ta ma whai whai ma whaapenao na whaamanino ma whaamalama tili le atunu ise a wala whai ngō fie. Ma le whaaloalo.
Ia, ele mata o kutalwa nei ia. Masala po last year po le amatanga to sanga nei. Le na o mai tau ina il tu langa na le atawa. Po ile le wa au mai le fai unga lalo. E fete na i male ia tau le wa fa winga to lunga i. Ia wale ilo la le saonga. Le la na fai mai ai. Patatia se i fai nga i suinga i na fai. O tu la fono. Ia mai tau. Aso ia wa tu na ia ele i ave sea le a fe se la wa tasi. Ia masui fo ia le lua le o ulo le famasinonga. Ele ai ma se me fa penga fe ke nga ia koi lalo malunga i. Sao lele no. A le me la watu po le ele case le no fo o le so mana tu. Ia. Sai ele tu langa na mai ai se tilo i amendments. A wala. Wa pia kango aku le Supreme Court e fa a winga le tu la fono ile afianga le ia tau tangata le. A wale mafaila ngale au mai lalo i le fa ai unga ku mau le aba ko lalo i. Ele mafai ai lunga i nga kango fia ele isonga ele ai se jurisdiction ele isona mal ele ai se ma se pule Yeah, anga e mafai ai ona. Ole makua fete na ia ile swinga le na pela mea lana. Leo te fai tu ai e matua este ia le mena na amend. Na amend. Ia male mele la na nga i e tātou pe wa matauna vivesi ai loa. Ai le o to maua le avanoa le ataua. O to maua tātou avanoa. Tilo iai. Ma lo fa tai. O la so sila i le whaamsinonga toi tuli pea po le ale tūlanga le au o iai e winga i le tua inga lea na whaasino le tumai tai tu stala sinia ma le au whaasala lau o le sunga le papali tele sia figal. O le ale me o iai wa le o umana lango mau ma ave fo le ia le tina ia Dr. Caroline sina vaianda. Cabred, it's a sila o ka oka se te leo la research fai i tangata ia le tupunga mai ai ia le fo mai professor leo tangata ata mamai sa soifua la vai tuila ma olai ma vea fo i oni senate ele ngata i Hawaii and all over as congressmen and congresswomen pe ole niso le lomatua lea lea na iai fui matamo e fo i le senate o Tulsi Gabbard. Wawaila i backgrounds o tangata nei, e matau tia. Ala las tūlanga wo o ni iai ia lea matau po. Mantua foi o lea na iai le tō longa mai foi lea to e se whaatalia ia le lipoti a fōma. Ina wa watu foi ia le tūlanga foi le whamtalanga e tau ia si fale tonu ile mafau le fia mapani ia ole vai asola nei le wo vai tu ai ole la a tilo ia lo ia ma famasino foi ili potile a forma ina ia mafai na uma isi tala pe famaunia ole kele o me ia fai nei taimi nei savea ele ilo te ala le main issue ia po morianga ole ai fai preliminary issues ia o mata upula iti mua ia o le tarsanga tala itua ia malte ena fo i le prosecution ia po o le abatu mafu anga ia pe ona fina watu ai le fionga na sa unisa polo lo tula e mo pali ia ai i yo o le taime ilo ai le mafu anga o le maliu o le tamai taine po mai pe ona e sa noa le ata malo faftai ta wotele e ala no mana o tuli doa i le mata upulea tato tilo po fea nga i ai awa tato te fie lo foi le ale mafu anga na le ona tupu le pisa le a le va maso tanga what were the last things to happen and the last activities and who saw her last wa umama ia manisi o tulang fapena e mana ia tātou te mala maila ia lea i mafu anga nā lei tupuni me whapenei. Silmul muri. O lea lava e whaafesenga e lau mafu whau. Au te le malama. A wā o le sunga i afpulea i atila ro pati lea sa avema Palestine.
o le whaamsidonga whanua maswafa. Lena alai ona tupu mai le tele o mau ngasu ia o tūlai mai, whaatu mai isi mau tūla whono. Na matua wha maonia, whaalua whaatolu lona soli tūla whono, grievous bodily harm. Lea lawa wha maonia le court of law, criminal court. Ao le fi nau lava le mata upu lea la tongi le malo lana pili lea. Ai i le tūlanga o le soli o le tūla whono, a o ia o se officer of the court, e iai masona practice license o se lo ia. La le me o le se ia, a le a se tala, e mawhai ona e tuli loa le mata upu le nā, i le pele se tene ia ma le asosi o lo ia Samoa, the Law Society of Samoa. Why haven't they acted? O le ase se tuunga ua whai ma ni whiutanga inga wale ma whai o na whai le mata upu lea ma le wha lalo lo whiunga pe o eilo se mea o te le oiloa. Ia, o le tūlanga sa bea le mata upu lea pe o na paulo ma angale iai na umalava ia le mawha maonia mai el whamasinonga lan tō tūla whono. Il mata upu lea le la toi ta la koe rewind i kole tape. O le na umaloa wha maonia le tō tūla whono pe ta ea watu i le palemene. E lea na tātou na mai mo mamalava iai ma tātou tilo iai ma whaaponga po. Ia, o le tūlanga na le sa iai le lipoti ale komiti whaapalemene le sa tu ina atu tonu. E whaamalo ai ia le whionga whapone ai. Ia, tātia la le keisa na, o lea ua ngai ia le malo e taumwhai tūlanga le pe o na il whai unga whamasinonga. Ai, o lau assignment lea sa vea. Ia o lea tātia mai. Tātia mai mo lwai aso fōu. Ai, a wafo isa ta sa i fesiringia, a wafo isa ta por kalamir vais fōu. Paula tūlanga le wa watu le, just to sing on Samoa Observer. O leo ato e anga i mai ia le former AG e apili le whaai unga al whamasinonga. Talwai nei a te ia. Se toi sau no tasi mai lava, dino mai ava? Le lo ia sili ale malo le sa ia i talwai le a whionga sa vale noro. Ia, le wa reportia mai le Observer o le la toi anga i e toi o whaatula i lana lo ia i luma o le whamasinonga i tō laulaunga. Ia, o lea o le a toi o lako intention la iai e toi apili le whaai unga le whamasinonga. Ai na ask la ia le whionga fui maono se fo ainu u. O lo tūla e mo tawali noa i le whamasinonga. Mo le awatu se taimi fo ile le toi tolo le whamasinonga matau. Se ia tala noa i lana client. Ia ma au mai e fo ia wa mantua e sa vea e whaile li. Ia. E whaile li to appeal. Foi lele faile pe o fitaku se lato settlement foi lele tuonga. Ia o anga va ia le apili. Pe o anga va foi lele toi apili ina le fai unga o a grounds o a me o tu la fono o la e fatatia mai e a foi ni o le tau tonu ia ila lato fina unga e mafu ana fina watu toi apili le fai unga. Ia ana manino ia le fai unga le famasino talwai. E pei o le tūlanga lawa o le sifina unga le pālemia sa awe le whamasinonga na. Ia o le tūlanga fo ile le ilona ile case le ale fast. Ia le natu ina atu ele lato tāro sanga ile whamasinonga. Ina ia whaawau le whatautonga fo ile. Awa le na mai le tusi ale. Le na au mai le polo inga mai le ao le malo e whaatatia ese ai. Ai o le na toi o le fast toi tāro sanga la surusu tolo me e le whaia na o le whatautonga lea i lalo le whale i e la sarusu wha. Ia, pai mai lolo le whamasino na i e te mina. E tasi le nātu langa na mālama lama ia i le palemia. Wa lusi e longa trust. Wana le whaatuatua i na e le lo i sid. Ato ai, ma whainga i na whai mai e le laitu a nga i le whamasinonga. E le ia nga i le former 18. E nā te tau fia pe whaatula i ato ia e puipuia le whaamasinonga puipuia le malo i mea ua whapea i whaitionga atu ua inga matana le lafo mai e le i tūlai a sabale noe lea teimi e whaatino lau na tūte awa o lau whau o le whaingo fia i o le mataupu lea e le o toe au auna i atu le e pambale i chapipi o le ua mai o le whaatū le malo lana lenga na e tango lafo mai e le ungo le whaamasinonga e ta tau loa
on a switch allegiance to the new government. The new government that had just been formed. Alalava. Tau muri ai o Yatula. E pamalawanga na mawhaalongo iai. Lela na mai le whaiunga. She was rightfully fired. Ioe. Na matua I tā ua I lalo o le tulafono le whaamamulu lo matu ese lo malana konkalate. So, good on... ai pe o le mele na lea lena o whatu nei a whapulea I atila. Leanga o I na sa ve o ile file mua o Samoa. Ma au mai e foi whao ngā se le power ma abuse ai le pale. Le parliamentary privilege la tu te whaia sei ungos te ngata whapea. E le mawhaina ave ese matu ua I lo mawhawhau le mele na. E te tau ana toi a siasi ai le malo. Ma le whionga le te mai tai pare mia. Ma le lo ia siri. Ia ma outou. Na yo uso matua whawhine tu stala. Ma leo whaasala rau. Te whapea. E sa assignment a leili. I le whaperengi assignment. I le tūpolo ina lau whionga lilu mo yawa. Lilu mo yawa o e whala vea. Ai e tā ua ile. Le tātala noa whaasoa I mata aupu nei. Ina ia tatala I fo I le. Ia le ato a veimba. Le ato pona e sa ili pea. I tūlanga o whaamsinonga, malami o tonu o le tātou. No, ono le tātaimi. Ai, alofa te le atu, ono le fo I loa ngā e o Faiva. I le nei taimi, ma le aso antoa. Ia, a o le taimi fo I e te alua I a ngā I le tu I sifo. I le pisi o awala I le manava o ngā luenga. Ia, tawalunga mai e lau whionga, ia le tātali noanga, tau mawai ai. Ia, whaftaitele lau whionga le a taua I o Faiva matiuta le nei aso. Ia ele tatonunga ia o le a foiwa a whaiunga luenga o le aso le lufamaleanga nei o le atua. Ia au te ilo o e lea o le atu mai le foia wa foia le mana vai unga luenga. Ia wasi o tato matinu o whaftaitele lama mo tāpo kalame o le ase I o walu sa ili le ka assignment lea a walva e sa fo. Ia manisi a o tā whaalau te lenga o mta upo e peo na tātala noa nei. Ia awa fo I sila fia le tātou watunu. Whaftai tele sa awa Samoa I lau mai mo whaafunga. Ia ile nei fo I taua fiafi mātango fia ma le fionga ia le a taua savea pesta. Ia ai alofangia le atua fo I atu I a inga I le anga leo le ali I file mu. Ia mai lua tutusa o tātou manuia. Tātou tuefta pa I vai asofo lo nanga le lei. O lilo mai awa maina vai mo le Radio Samoa. Tō wha seifua. Seifua ia lilo mai awa. Ia le nā ua whaafonga le atunu, mo li ai fo I le whaaftaitele le tātou tua whine vai atu ona taulangi ia ma ona mamalu. Ia ona o le taimi ma le awa noa. Awa o tangata uma Samoa, e pisi uma tangata. Ia oa le tātou au tu stala ma le au whaasala lau ma le au whaingaluanga le Radio Samoa ia pia. O le mea lava lea. Whaaftai mo le. Tala mai I mea lo tupu ia na uto whawhanga aranga le tasi le nei mata upu. E onga, ai le o tala noa ia nisi o le HRPP ma le lava enga. Ai sea, e mumusu, a wā lātou te lore lei. O lea o le ato e tutu ai le afi. Ia lātou whai unga se ma le mata ngā. Ma le mea ta o le abuse of power. Bawa lua vai tolu bao I tonu. E le walato lea mana ia le whaamsinonga mana na whai unga. They didn't respect the courts and its decision, right from the district court to the high court to the court of appeal. Ia, la tātou o tātou malolo. Mo nai se kone lavalanga iei, ia whasisilanga tāwua ia. Ole a soai. Ia, ai mese foi. Ia, ole, mafuta mai o stasi o tātou, ma lo whalo alungi, ole pa anga tō tino foi, ale nganga ifo, o Faiva o le so. Le fionga, ia aiurupetea, John Roach, is a teimi mulmuli mai. Don't go away. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia.
Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi ono valu fa fitulua. Po le olua tasi ono valu fitulua tolu o. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental. Ai e iai inga whapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards whaapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 575 Great South Road manukau pe wala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, tasilima iwa kolu amo. Fatalo fatu ia matoe ofolo fatu fo ia te oi ne dei fo ia wauli o fea lava le tafo le atunu New Zealand ia fa pe fo le lulangi le Pasifika mo tatu ainga i Samoa ia ma lo le on sai ma lo fo le fatu toa o nganga i fo Faiva le atunu mele atu severe ia ma lo Faiva i le pa ia maulunga o le tātou tunu. O leo whatasi mai ia le sunga ia Prince o ia le nā. E ona ia le company le nei le casa beds and other wonderful appliances. And I think I haven't spoken to Prince for quite some time, but him and I are no strangers at all. And I'd like to welcome Prince back, the big boss of casa and beds, appliances. Good to talk to you, Prince. I hope you're okay and fine and doing some wonderful things and giving our people some specials. How are you, sir? Talofa lava. Talofa lava uso, talofa lava. Wamayoe uso, I am very, very good. Wamayoe. Yeah, I like that, It's always good and a pleasure. It's been over 10 years, your service to Radio Samoa and our audiences from different walks of life, not only here in South Auckland, but also your appliance shop in Henderson or out in West Auckland. And it's very good to hear that. People speak of your products. I've come to watch you and see you at, here in Otahu headquarters in the shop there. So it's nice to have you back on air with me. Yes, so thank you so much for Fetai Lava, So for welcoming me, I'm feeling very, very special today, like the way you welcomed me today. And it's been very long time since I spoke to you. I always, go on air with, say, Manu, Taito. But, I got this opportunity today with you, and I'm feeling really blessed today, like you are one of my best friends as well. And I always thank you to our Radio Samoa listeners and the customers who always support us, and the Radio Samoa for giving us so many good customers, Samoa. It's always number one, and it's always on top of my heart. You've come to meet and make friends with a lot of our Samoan and the Pacific community, and you've also given them wonderful deals, and also providing them with finance companies that actually finance these casa beds and appliances. So I'm very grateful for that and making life simple and affordable for them, Prince. Yes, so you are right. Finances, once it's like a big help to our customers, who sometimes they can't afford it straight away, so it's like paying weekly and, getting education in the finance is most important part, I would say. And you know that too, Prince, yourself. With nowadays, finance has become a true part of our everyday lives. You can't get rid of finance
because they are there to help out. But we are there to hold our part of the deal and pay back the money that you loaned. Isn't that right? Definitely. That's right, Uso. That's right, but you get some good deals with us. So like this week specials, we got some, Sekia specials for the White Sunday. It's just around the corner, not too far, and I know all the parents and the kids are excited. I remember my days when I was in Samoa, going to the church on the White Sunday. It's so wonderful experience there, And so today I have got some great deals. Like a first special I would like to start, if you allow me, so I can start with my first special as well. Yep. So it's a phone combo deal I have for our Radio Samoa listeners. It's an iPhone 16 with latest. So this is the latest iPhone Apple just launched. So iPhone 16, and it's a combo deal with the JBL Party Box on the go. This is a Bluetooth speaker which has 2 mics, and it's a portable and a chargeable speaker. So you can take it to the church. You can do, conference at home because it has 2 mics. You can do karaoke. So it's a very, very, handy speaker, and it comes with the iPhone 16. And also we can program you the Samoan Bible to Sipaya on the phone. So you can read it anywhere. And upon mentioning Radio Samoa, we will also give you the Mea Alofa free wireless AirPods. And the price for this deal is only $25 per week. Luali matala wa yaso. Malo vavtai ia le vafonga bai le tunu ia le deal mo le na e ta ole phone combo deal iPhone 16 ia ma le tele isi vaanga na mo malau mic luas full ma lima ta la I le vai aso fai fona la tu polo kalamina ia le tato tuspa ia le na electronics ilumina on le telefoni. All right, your second special. Lua Fapitoa. It's a living room special. So it's a fabric lawn suite. So it's a lawn suite and the dining table combo. So it's a 5-seater lawn suite, no fuatolu, no fuatasi, no fuatasi. And you're getting a 7-piece dining table with this, which comes with the 6 chairs. So it's a package deal. So if you are looking to furnish your living room with the new lawn suite on this White Sunday and the new dining table, you can come and see Prince at Casa Otahu. And because this is an amazing deal, you're getting both of these products only in Sifulu Fikutala Wayaso. Sifulu Fikutala Wayaso for the brand new lawn suite and the dining table 6-seater. And also don't forget your mea lofa when you say the magic word, Radio Samoa. Ia le nala. Ia le si tato special le whaapitoa lona lua le nei o le potu malo lo. Living room special. Ia maua ia le tato suite le na le lounge e tolu na fua. Ia ma na fua te itasi. Whapena fui ma le tato dining table. E ono ia seaters. E na o le se fuma le fitu ta la. Se fuma le fitu ta la I le vai aso. Ia fai e te tango e tau atu I le te whaatau o loa. E po le sunga Prince na e whaalongo I ai nei whaasisilanga. I lungo le Radio Samoa maua fo I malau mea lofa. All right, our third deal and special. Yeah, third special also. That's a smart TV deal combo. So it's a LG 65-inch 4K ultra high definition smart TV. Atamai TV, Onulima Inisi TV LG brand, and it has a combo with the Sleepwell queen size base, Mali mattress, queen size, and the price for this deal is $26 per week. Lua Onutala Vayaso, you getting a brand new 65-inch smart TV and le moenga male queen size. Ia le na. O whalonga le smart TV lo no winga le TV poto. Matamata ita mai te tau mea le TV volele.
Matamata tamati se ata tangata matum se ata whasai la tōna matamata. Tala no mai leo TV. Oi mamoi, ka ua ko. Ka ua ko. I ko makua le ko ke makamaka mai a kia ui aka le whikau i. Ia, wapena, le Sleep Loud Queens size base. Ia, le moenga maana i e lau tō whai le pō. Whapena foi ma le whamalu, luas ful ma le ono ta la ile bai aso pe a whapea mai. Prince, ta au whalongo ile whaasalonga le nei ilunga o le Radio Samoa. And finally, my brother. Yep. So also this one is a whiteware combo. So this is for the customers who looking to buy or upgrade their washing machine. Like I get so many customers and saying, I spend $50, $40 on the laundry outside every week. I say, come on, like, you know, you're spending money in the laundry, you just buy a washing machine in $19. $19 we are giving a Samsung 14 kilo top loader washing machine. So you can wash all your blankets, all your clothes at one time, because 14 kilo is a big load you can wash in this washing machine. And it's from Samsung 14 kilo washing machine. Or if the customers are looking for a fridge, so we got a media double door, so a 584 liter fridge freezer. So one side is the fridge and the other side is the freezer. So you don't have to bend and hurt your back when you take out something from the freezer. So it's a side-by-side fridge and freezer, 584 liter, and the price for this fridge is also $19 per week. So you can get anything and upgrade your whitewares only in Sifulu Iwatala, Waiyaso. And when you mention Radio Samoa, you get the mea alofa as well. Yeah, Lena. Ole tato final deal Lena. It's all wear. Whiteware combo bofo ma le telefoni o le masini ka mea ma kau kira leo ke whalongolonga ku wei ai whena mai e kau ai mo ye pu kongu o ka ngā mea o lava au ai ka mai ki voi ri ka ere kongi e kongu le masini ka mea ia ai na o se furu ma le iwa ta la i le vai aso ai a whai e te tau atu ia Prince o le whaasisilanga lea na a laio na e aluatu sa lua tala noa mai le a tau sa vea. Whema ia maua fo I malau me alofa. Yeah, Lele, Prince, your contact details, I know that you do Wins quote as well. Yes, and also. On every household or household items, and that is very, very fantastic. It's beautiful for our people that have just arrived from Samoa. You know, cheap, affordable stuff to start the family off the ground. Definitely, brother, definitely. That's a startup package with Vince you can do, and we can give you the codes for Vince. You can take it to the Vince, and they will approve it for you. And you just asked me about the contact details. So we have got 2 stores in Auckland and in Otahuhu. The address is Fikufa, Great South Road, Otahuhu, near the KFC Kentucky in Otahuhu. In Henderson, it's Tolu Fikuiwa, Great North Road, Henderson. That is across to the BNZ Bank, and you can park your car at the back of the store. Opening timing is Monday to Friday, 9 to 5:30 p.m. And on Saturday, it's 10 to 4 p.m. And the contact details also. That's most important because I get so many calls after I speak on the radio. So it's Owaselau, Lua, Lima, Fa, Walu, 0800 222 548. And for Henderson branch, press 2. For Otahu branch, press 1. And you can also find us on our Facebook pages, which is Casa Beds and Appliances, Otahuhu, Malekasa Beds and Appliances, Henderson. Yeah, Malova, thank you very much, brother, for the wonderful information for our people. I'm sure, you know, a lot of them will come through, not only people in South Auckland to Otahuhu branch, but those in the West Auckland area will come to the Henderson
branches. Well, Yep. I will leave it with me, and I will just let our people and translate this in Samoa as we go along with the program. But thank you. You have a wonderful evening, my dear friend Prince, and hopefully we'll catch up. Haven't you found yourself a Samoan girlfriend yet? Otherwise, you can leave me that assignment, and I will make sure I will, I will look into it. If I do that, the wife will give me the sasa. So I'm very scared of the sasa. I don't want the sasa. All right, sir. So thank I'll you let so you much, go, Yusuf. but thank I am you very really much for the grateful conversation. grateful to You the look God and after everyone. yourself. Yeah. Yeah. Thank you so much, Yusuf. So far, safe for Yeah, Samoa. far, safe for- Sekia Samoa. Right. Do, do, do. O lea ua awhatōru lava le tūlai ni mai le tautua ma oia le si whango Samoa, le Radio Samoa, wa e tūlai tua i le anga i ane o le lai lona no whanga, i le tūlangi i sifo. Se wa inga le nā, mātango fi e le o se maunga mū po se lava le ngā ua pā. Ia ai whaafitai o lea, o le se e le tātou taluanga, ia ma mō fo se avanoa. Faila sin tātou to mai malolonga le pena o se sulima se kone tātou fo I mai. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. O kalame leimo o e tā alo whalava. Sa tūlai se tasi o ta mai de taimi na whai ei tau tinonga. I le aso fia ina ua manuia na o onga. Sa ia whawhitaia le atua o na olona tōlua. O se wō mamae, malana mana mea. O le pou malosi, ma se soa tau malosi sa lango ina lona tamawhai. E te lele sa o le tina, I le manuia o tamawhainga a le tamalea. A tātou whisiri a se e te mani Hillary. E winga I lona tau ta ua laulangi o se tangata mua na ea le maunga maulunga I Everesi. O le tangata mua lava e tau tala ai se e te mani. O lana wō whapele o Tennessee. E whapea ina wato fo I lalo. Mai le tumutumu o le maunga. Na se ele vai o e te mani. Ma tau le maia. Sa taula e Tennessee le maia ia te ia. Mo se temi umi. A utamu whai e toe. Sisi ai lunga se e te mani. Ma whaasau ina ai oia. Sa whasiri tangata ia Tennessee. E tusa malona whaasau ina e te mani. A tali Tennessee. O tangata e maunga. E fusia o lātou sulunga titi I le maia e tasi. O se tatonunga whamaoni e whapea. E tua o se ta māle lei. O lo tūla I mai ei se tina le lei. E tua o se tina manuia ma le lei. O lo tūla I mai ei se ta mā manuia ma le lei. I tua o se taitai manuia. O lo o lango mai ei. Ni au auna tau tua le lei. I tua o se whaalapa tuputonga a miu tua. Ma tau tua le lei. O lo tūla I mai ei se taitai a miu tua. Ma tau tua le lei. E tau a te le filifili o se wō le lei. E tau la ai le isi pito le maia. O wā, pautua mai se a woto ina. E iai isi wō e wheo ai, ma naifi ma ai. E tipi ai le maia, mai o lātou sulunga titi. I le taimi e te pa uai. O le tasi leo mafua anga, e whai ai ma whetoi o tātou wōlanga. Ona o tangata lo o vea ma o tātou wō. Tu se atu Paulo ia Filipi. Ua na au Timoteo lea e alofa wha maoni ma wheso soani moa ma o tau. A wā o le tō tele, ua sa iri lava la tō mea. O se wō e alofa ia Yesu. O le wō sili le nao na le lei. Ia e vea Yesu ma wō le na yaso. Ma mana tua, e le lei mo oe. O
le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi ona latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatupu funeral directors i le lua ono lua toru fitu lua ono lua toru fitu pea fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive Manuka City. Hey, hey! Oh! Ele se ato ile nei o langa ai mai sepe a fotua I o soleanga punitia eleita ala umole malama lama me fatawa a atapuni ele manawa so ne malilo tota we masuyetu Toi whatalo whatu I le ia maulunga le atunu I lau mai moa ma le whaafunga anga fo I lunga o le tātou pole kalame. Ngā Gagaifo Faiva ina ua manawa ngā luenga I tiutu ma Faiva alo filimo le atunu I le nei fo I astofi o le whaatawhiti o ngā luenga mo le tō tele o tau. Au ma ua malauri e whaingei koe whaikai au koe o koe le skonga. Ia ai lea whainda o hawa doa le lei. Ma whai eo na so tai ma lea tunu. Ia malongo puia li I fo I oi I mea o lo tutupu. Ele I lewa atu nei. O le vai aso na si ma vai atu nei sa ma whaasoa ai ma le fionga le tapa au lea la taua. A fionga ia ai o lupotea John Roach o ia fo I lea. O le urua I pele stede lava. O le Aukilani Samoa la kapi. Po le Auckland Samoan Rugby Football Union. Mai le telo tausanga ua lata le tolus fulu tausanga. Le matua o le whaalapu. Tonga le la ua whase tuangalu ua ho'ofo I tausanga matua e li taia ma malolo. Mai ai I le nei au nanga aile o mawhai lava. O loo pipi ama pea, ma apa pea. Inisio pele stene, ia pe ona tula mai le fionga le aloli ia whepulea I koki a vei le nei teimi. Sa tula mai fo ia tapo ia siosi lona vai tau manisi o tuana iatu sa whaawawina mai le ngā luenga o le so. Ki tala whaasolopito le nā o Aukilani Samoa malana la kapi. A o le nei aso. O se aso ta ua tele, ma ua o apa I fo I lana fionga ia ai rupotea John Roach. Pe maua so na avanoa. Se ia mātou tala I fo I ni tau manga o ani mea sa tutupu I le taimi ua sola. Ia a o lea o mai fo I le nei aso, ma le nei vai tau. Ia, o le lau malono fuata. Ai o loo anga le lei pele atua I le soifua tautua o le nei tamari. Ia mata ua pele la kapi lona soifua malona nganga fatalo fatu ai ropotea wale nganga faalo ma le faaftai fo I ono o le taimi ua faavano mai tate toi faasoa ai I le la kapi ai mese o se mata upu ta ua na tula mai ia e mawhai o na mai iei le tō wha ma le moe na ua fionga ma lo le soifua manuia fio mai e le porkalame o le manava o ngā luenga ia malanga Gagaifo Faiva o le atunu. Ia, fia fo I whatala whatu na fionga sa a leia tawa. Ia, o na fionga fo I sa vea. Ia, fia fo I na fia whatala whatu na pa ia man manu sa moa lo whafonga mai le neitu la le fias. Ma lo lava so I fo maua malalangi mai lo fionga. Ma lo whaftai o wawai atu le I lo lale le maima. O lo la ia mai se foi o le background o tu o le nai tu mai ai lau pele ia ula ia male afafine vai lai le ta o tele o le background o farkua le o foi o penani
oi talo fai ya Amelia. Ai patuale a vui. Ia, malo whaftai ese le tāua. Aole amalea. Sira foi da. Ka kia ia wa fe ka ava sias. Ia, le nala. Le nei, whapu mo sa manuia le nei aso. Iau tiu te ma Faiva alo filima, sa whianga ei fo malaua fionga. Ia, ai, e tāua ia te aulenga, wa umatu le tāporo kalame. Wa toi titi o lunga le valu sifuru afe, tangata mai moa, i le whaalongo longo ma le tāua ia i lato, o le savalinga ma le amatanga na fuafua mai ai, ia le uni la kapia au kilani Samoa. Amata mai la le nata i misa i o mai i le so. Ai te ua wha te ia au i se mea na tupu le vai asa na se ima vai atu nei. Lea la ua o ia ai ia le loto i fale. Ai le na o le la kapia au kilani Samoa. Ua wha pena fo i o na afia ai. Ma le wha malu tele, ma le itu tino tele. O le Auckland Rugby, ia wha pena fo i le New Zealand Rugby. Au te lei lope i eiso lo so marmalama anga. I le mata upu na whai o na o lea o te marmalama sa ele i ai lau o fionga i le malai ma le teimi na tūra i mai lea whawhitau. Ai la utau whaalongo, whaasa o mai au pe ase. O se tasi o rei, na ia whao o lima matu ia lava le tui na la vea ai se lau whalia o se toi ina palangi. Ma matua i a awhia ilo na soifua. Ai, o lea lau o whaalongolongo atu nei. Ma o whia i lofo i lau a fionga. A o ani mata upu, sa tutupu whapene i lau tau vai tau. Lau le ta ua, ona o le manu, i nuu mawhio anga. Langa e te leo, so tanga i e iawhio anga reo mai i tanga te whai me vale e tu lai mai. Ai, tātou e fo i lo vai tau. I li mea sa tutupu mai fo i ana whape i o na fo ia. Ma soalau pule ia tu ai ngā whawhita au din tu lai mai. I le whao o lima. Mea leo le whao o lima or violence within that scope. Ma ho whaftai a sa vea. Wa o kere o iei le asko ngā i le malai le kei misa whaki ngā ka longa. Ngo sa i hui ngisi kupo ngia whale ainga hoi ma kufuanga hoi o. Sia ma kufu i a inga. Ai, no maua kala i le sa mo whake ia hoi lo kangaka mo wawai aku numar Facebook. Ia wa taua ia me whamakaranga ma reaka ma me umole. Por kamisanga le sko ngai. Sa ngonga le whaangongo kedi. Vai hoi ma roko ngā po sa awenge me whai. O le ale ke kuranga o iei maua o iei whaapere e ka misanga. O re mea i le kakau ma kupu. I le kakau kupu au ke karikongu e ka koe o fo i es kaimi. Ai mo le whawhesili i kaimi fo. E le whaingo fie le amainga le amakanga. Me se rawar kaimi ngā maka mai ai. Le ka misanga o rahu pea o ia o ke langi Samoa pea ngā o karkalaku kaimi o kea. Nga o ka ngoa lo e komiki ia faise kame sanga ia maopopo ai ia alo makamwhanga ua Samoa. Ma mai whaakasi e Samoa kongu i o mai ala ko e whaila ko kame sanga. Sa ke e hafo ingisi. Sa e vo ia tau kuanga ngā mai e kia i le mea leo le pisa o ngu uma. Sa re fo ia iala o mangaku fo ile ia o ngā se kaukua ma se au ngā se kaimi. O mo i le vangoa o mo fo ke mi so ka e kwa council mo ke mi so ka e kwa o ke langi o mo fo le vangoa e fainga fa ku langa se me ai o mai e ia lo fa o sa bo pe o nga karkara ku ke bi o ke a ai ni fingo fie the pisa ngu ki ka mi sanga mo mo se le ia fainga se la furi le ma se a fainga se la furi the pisa kaofi uma e ka fia ka misanga nga fa wa ka misanga ngo langa yele aunga ma le fa moe i le mea lai manga o ia lo ngi fo ka fa ka va ama malu fo yo komiki sa ia nga vai kai la ia ma ko aim la ia bo wa se mea e pa kaskasi mai
sa le fengo fia sa ye fo ia au nga kura mai a onga ro fesidi wa umanga kusi e kura fongo ye kura fongo na ye a ye se kama ka alo se au po se au e whakupuang wharavlave whakupuang vevesi ai a maku ia se ka alonga o ye se kama ka alo a ia se mea e kula mai kongo kamisanga laua ye fai unga maro lo a kore wa kupu fa si fo kai mi lo kai e le i fa peanga nga mo e ane mea nga pe aso la van kupu ai la so nga fo ngoi komiki la so nga fa ki ngoi e lem fain ka ko ku la fo ia ku ranga fa pe nge wa o le mea nga la si vai mai o ke ranga o le ar ka ko me le la fai o le ar ku ranga la ka ko fa ki ngoi o le ar ka ko pui ngai ave la fo di a le ar ma malu le a fo ile le sefe o le laukele o the community. Well, all what we're doing is all about the community. It's all for the community. Whatever. Ingo o the community le ka ke ga lwe. Ka ke le ngakala le fa kingo kamisanga. Ai fa kingo fo de ka ko pui o la fori, ka ko pui the community, ka pui ka le de yo kanga. Mongi lava le upu o lo ngoa ke anu ko fa le anga o. Ai a fa inga fo ia ngisi o community la ve vengi be fa pengi. E te whaingo whira le mea sa mako ngā roe ai. E pui wha kingo kamisanga, pui la fodi, pui le wā o ke langi Samoa o ke langi Rugby Union, pui le community a ungi a whainga sesi. E wa ai mea umara. Ai sa iei au sa whare kongu, sa wha kingo ar kaimi lavanga. E rei alo ape wha moea fo ia. Ia, whai umu. O le winga le saunanga lau whionga. Ila i lupatea. O le aso na tupu o le mea, o le aso fo le sa ili fofoa ia ele toi tu ina tu se i o le aso malesi aso. Ta ua le na, o le fofoa la mea lava le teimi lava le tasi. Ina ia maua i fo ile nofo file mu. Awa, ta fefe, e o lona winga wai lunga fo i o le media, social media, ma le mainstream media. O le a toso fa ta tu i fo i le ingo Samoa, ai masela, o le alofa, i le Auckland Samoan Rugby Union. Awa, o le mea moni le nao le lao o ni iai, vātu lau whionga i le sa vema plestene o le tātu asosi. O mea ngā reo i ngei wa o le soa i le skembianga le lai le audi. Ngā video koe le Herald, fia mau se wha makalanga. Ia o ka kikiro a ka uro o la le Herald. Ia le na. Ia. Wo lo ia markala ale foi le sui le Herald Gavinia. O ia New Zealand Rugby Union le maka upu. Ia so e kali la ka ko ia o ke langi e kali ngai lo ia New Zealand Rugby Union. Fai mai la New Zealand Rugby Union e pena ko mara kang e pena ko ma se la ko advice ia o ke langi. Ia nga mai foi le kala o ke langi ia ka ko warnge o ma ke bingi. Le mau wa ore a hui. O ke le ngar fa fikauri de ku mai. O ke le ngar fa fikauri de ku lai mai. O le safety o la fori ma le safety o community i au rele. O le a foi o. O le foi ka mau kala se kai mira kamai a ua ma ko i fa sa lava le avai o i au rele. Ia le mea sa ka ko ko ye ta ma ka longa ka ko e ai ma fai ia se ka ko ava mangai la foli ma ka ko ua mo fa ka langa mo ko fa sa ma ngo langa ua ave se e fo ye el ka ko community o ka ko au ia me fa ye pa ki ua fa ye vanga ka de level po meno me nga sa de ka ka wanga kupu me nga sa ka wanga pa ai fa le ma pui fa le dei awala ia kula fongo wa o e le ma fain kako suia kula fongo musila e le fain kako aloi kula fongo kula fongo kula fongo po ia kako ale Auckland Samoa Rugby Union o leva nga pasia o leva tu sia o leva foi nga pasia sida ia kako lo ia sa ia nga vai kaimi ma kui ia ma ave de skala o manga kula fongo o me ala kula mai e le se alo e se ko su nga fai wa nga lawa ye ko nga uma le karonga fongo ya le ponga le port por komiki vai ya le ponga fai unga kini vai o le pa la ka ki kura fongo e se me ko fai malo
talo fai o te loa foi o lo o ia se la ngona fa no no e la fionga e le masalumia le na vaenga ona e o mai i lo taimi malolo o lo alu pe lo wanganga ia fatasi ai malau lango lango ia i la tau lo tula i mai le foi le taimi nei po komiti fa foi ina ia le lei ma fa foi ia le fa tau tengo o le si mea taua ia ele ngata i lea sa e tapu ia ma fa penao na fa fai lele ia so tanga le lei ma pulenga fa i tu malo local city council lea o va ai o manei ia no fanga lo ia paka ai mese o a onga no fanga fai tele ia o le ale fuane ia pe fa pe mai nei ia o stasi le nei o tapu o le a la foi i mai ai ia se sala ia i tatou le ale to e fa nga ina ni malai o so ni malai fa i ko ka longa mal ko ka misanga la le fa le ton o le o ne i lo fionga le ila ai lu putia o kari aku le ya tau ale o puranga na way already o pe al malai lo ke rang Samoa yo o poka so lo a ko ale council il kaimi ngai male umi fa nga ye lo klen Samoa e re ko ero ke a se si fa kulanga nga mai fu lava kai sa ke re a fo ya ka wa nga mo fi nga ma ya o ku mai ka ko pa wa mea anga o ka sanga lo ngo ku le la a makar kamisanga le ale aso le kai mi uma ai be ko ka fa ngoi ya lo uma nga ye ya ka ko ngoi i o ile malale aure ai aku la i mai ngai le me ngai ai a fa pe wala nga le wa fa inga ya tanga foi suma la folima wa la fa ma be e vesi ai o longa winga foi la o le a ko ka wa nga wa o i visa ia ka we next door o le council e ko e aro fo kanga kai o fa maria nga ide le council e aro fo ave kursi ave ka le fa ko senga ave le fa maria nga ave ia ko ka wa nga ngaru lo le ko ko le ia pure ko pule mai ror ke so lo waru le ale la ko a makan ko kura mai ngai le ia la ngwe nga foi ha e fa mai ror ke so ka pungi lo fo ia ko vo dei ko fale a onga o vo dei ka mai malai foi dia ia wa do ala po fa fian ko fa ile nga me ia awa a pe o le pule ale na o le local council ma ia asa le leina tausi sa o va ai na to telefo your counselors malanga tu yai als Filipina ia va na fo songa William Sio o le to tele yo tato fai pule fa ai tu malo fa lo to fale local counselors i tonole ia o le fa vesinga le o le va ia ina malepe ai ma sofa ai ia le fale ali o le lakapi au kilani Samoa yona le lole le si mesta wo tele ya tau le wa silsila ya ai lupo o mo li mau ai mo le fia se fulto sanga le la o le tolus fulto sanga e o lava i pepe mea ma fana ula iti o nisi fu ele ato tolo la to malos e toso atu a o la to no fo fata ava le vale o a inga e fa ye la to barbecue ma le lau tele o le atu no ma ye ma tu si yo o le ala ai fa yo le saunga le mu tangata wai lenga o Samoa nga i atu e mata o le tu malo a to lava o ukilani e o mai ma ngele o to hu pap tu fa solo atu le tu la sifo mai ka fa mai no shore le lai tu yo le no shore the west o la fa fe la o la fa mauti no ma ia i loa le saunga le mu le lona lau fali o lo au mai ai le whaamlianga e le uni la kapi au kilani. E o mai e whaafoe a tātou ta longa, ma whaatonu tonu, ma lātou lo fali. Ia, i se tau ngofi ai o paumea sa tātou o vei, o nai koha foi lea, mō le lātou taimi le aso atoa. O pe o le mea ngā le sa le wala ngonga ya fango wa pa wa nga me ka ke ve ngai la fori mo se la ko ava pa ma pa o maka longa mo se la ko pa pa kiu mo se la ko me e ko e a fia ele kapan ele ko ngi ni ku pe ngai la fori
Pia ngai mea ngā maua se lako me ai, whaftai. Mo lea e fia la ko. Ia, ngau male ngā o lea. Ake mingi ua whaanongoa. Ure ko isi me penga, isi me ai, isi e ahu, se awa ngai la furi e koe whai e kongo whare i e. Langa ua pius e ka kou. Ia ere whapela pius inga, pius e ka ko miki wasa. Ngā waru i o Karsanga Council. Wa ai. O la furi e re kongia. La folia de ese aru e piki mai o mai ana ko ra ko ka vale e ko fe ala van me mai e aru la ko pensing ai na pauang e singa vangoa e ku mai nga ko kongo ale de fare ia ale o clan Samoa pai ia ma ko ava fa ia ma ko ave se me si fera ele ona fori e mo fo ase po ki sa pao wa man ko ai de sira fori lan ko ro wa de va da fiafi ya Pea nga paunga ngā mea, ngane ngai mea whapenga e maware kongi ngai la fori, ai re kongi kupea, e re ngi mea kasi ai o ia. Ia, lea la o whare kongu mai uma, o ngaka whare kongu o whai o lako kausami man lako lako ava. Ia, lea o whasi ngai la fori, whango ngoa kele, whango ngoa wai, le ia taua o le so sa fai de mako karonga mangai ko inga fo ia le fiunga ia famuina John Mika le sunga pa fenga ia Jonathan de Fale ia pa pe fo ia skamo Francis le ruo wa pio ngai kan kama ko mas ko inga to le fo tu i manga ia malo ni fo tangata o ma ko ngio kan kama ko ko le yungi ngio ma ko whatever ngai ma ko sa ko finga mai na fo ma ko kala a whaia le whainga ngi rao i ia ai longa ko i se ka ko wa nga ai longa ko ia manga ia mai ai longa e si le ka ko wo ka ko e whai ka ko whe au i ka ko a inga ma ka ko mano lo ia ka e ko a whaua i lo whape nge wa leise ma maru ka lo whai a ka lo whai lo a fionga sa vea le ia tau wa ke misaka ko i ai le ai se mea wai ma malu mea uma Kuro a very yellow warning a lei a makaka misanga. Ke sa ngoa kwai dunga de maike uma o like a vea ye a popo inga I ka maka aro kai mi ro fa nga solo ka ronga. Ka lo fai wo de ese mea. Ka lo fai la vai ka ko ka misanga. De aunga ma fa mo sa ye o le lea fa makanki. Ka lo fai. Ve foi ma wala u te fa malulu atuai. I la uwhionga, ia mese fo, ia wae. O le mori mausa mo, le mela le, le ona u foi atu. E a lau fiu la vale matangata ia e tau ai maa ma. Ai tau te le I, iai sau tau sao I mene. Lea lai ona, la ngona, foi le momomo le loto langa o le mea na fai I le anganga le lei. Ma o le ngutu foi lea tau talatu. Le ngutu lea na masa e sai lunga le malai lea po fea lava iai. Male microphone ina ia whaatonu fo lauai a mionga ma mana ia tātou tū mahanga I whanua ma mionga whaatau sala ma mionga whaatupu whaatamali ina ia iloa tā alo ma vei tātou o ni tangata e whasoso ana I le atina e o se mea lea la o tātou malolo mai ma ia isi tiute a leo wawa iatu mai o te tala noa tu le tulanga lea. O ile tula I mai fo o le afionga I le aloli I afe pulea I koki a vei. Ele ai se o lo o avea se faa se apa o se tulanga fo le faa lea ngai le teitainga. Ai, au taltonu lava e tau na toi sila I to tonu ma o ngā to tonu ngale mu o le administration ai o lupatea. Toi tilo le lātou board of directors ma I lātou o lo o se ei tō whinga o le whaarapuputonga le nei. Ina ia toi sila pe o ha nisi vāanga tau ona tala o le avei o le mawhitanga lea. Ma toi whaatu langai se mau poponga le lei. Wa leo o whaalongo ye. E ei ni tamaitai o lo o iai tutono o le pulenga lea. And administrators, ele tātou vai tau atua, ele I ai ni tamaitai na lo tea ni tō whinga,
na patino me uma ele tu pao tane ia matatu ta malu loa vai atu ia o tupu mai o le tunu te mali ima fale o polo lesta mai tai ale o valam tu e lesta mai tai la lotonga le na o lo ia tonu le saufa inga le ale administrators bo pe o folinga mai ai o toso fa tata nisi o fai unga ma pe o pu le mai estanga ese to tonu ele va pela o fato se fai longa lan ai o te manatu ile mamalu sa iai sa palu lava i lima o outou ia outou a fionga o ta mali i matupu ma fale o poru o Samoa i tona maftanga le sa no le tau le mele o te fatu ai pe te le fatu tu i le fo se vai vainga o avatu ia le sa u fai keke rava le kuranga leo e sa goa iai sa vea so popole a fo i ke ua vai se siri le kuranga rea ia e wilia ia ua le ko kasi le ko ruangi si e vidi mai fo ma ke foi wo se kala ia ki o e kuranga lea wa uko ke le foi wo vidi mai ema mai fa se a mai foi la ko wa foi fai kionga e le kuranga lea le o mai o misi lo ke me al ka ko yumi ia e ku wa le fionga ia pulea i wa nga ia e le se si o complain e le foi se si o ko ia se be e o klang Samoa po le fionga pulea i le meu ku la i mai le sko mai u kia nei ia wa ave foi lau fau kuanga ia pulea i le mea ko wa le o sa go ai ke langa o ke le foi ngisi wa fau wa mai la ko fa se a o le ame wa mai fo le kenge la konga run ne kamisanga le o kirang Samoa e o le malae o kau vivesi ia ka mai ka idea skenge lea ia mangisi fo yo o au fo idea i ka vale ma me ma fa penga ia ke fai ke a fo ila ke popole fo ia o ma wa va ma pule ia langa de e mai e o le mela fi va ai mai o ke langi fo idea ngo wa kulai mai me lea langa o ke mala mai o never fo inga ma fai mai so fo o ke langi e ke o ngenge e o fo ia o te hu e ye fa ka di kan ngo mai ke lawa o fa mai po lea le saunga le mu o la fuli e mfainko o mai ko la fuli au dede e le kamisanga no kerang Samoa ya pero lo la po wa le se ka penganga le fionga pula i ma le komiki fa foya le ka ko kerang Samoa ang u vela u ko lalo ya pula me le de manga o mai o kerangi e fiava ai po le structure de ka ke fanga if you have a poi kanga kale kong on the board if you have a poi administrators le yai if you have a pef afenga run the kamisanga administrator wa me ke ngi au administrator so fai o me lai manga mai o ke rangi si vai oi kanga ka ia pe lava e ko fa ma le faukanga ma le le sira fio kanga ka kong on the board e fire final decisions. If you see the Oakland Rugby Union, the Bangale administrators, Poleal Laco, ave mala de Yamengi, Yakelang, the Federal Laco decision, Polea, because Mangina for Ipede, Kakaunga, yes, administrators, Fanga, ya for running a Kamisanga. The Congress administrators, run Kamisanga, Yengis, running a Procalame, or coaches, managers. Players, ma all the coaches, ma manager, all the players. Il ka alo, ula fongo, o me kupu, o me le kupu, o me le aria di mai pe a ke wa fa vivesi fa mise dungon malai, o a me la o ye pe a ke u a la fa unga kula fongo a ko upa. Ba nga la le komiki dia, e la ke educating ya coaches and managers of all teams. And then the coaches and managers all are ko e kala ngo la ko players. E fa penga la de fa solonga le fa o le kulanga ka ko wa ka longa male ma kulanga ka ko be ye fi mga mia ka ningi pe la mga mia e ko ye e Oakland Rugby Union de sida ye ave fo le ripo ke Oakland la wa mingo ia pro ya Oakland Samoa o leva fo inga ka akia la ko pro kalame ia ai lema fa ina ava e ora hu fa pea le ko wo ke le radical kamisanga how can that happen
e den fanga nga ku kenge wa sisira foi le yata wa a kupu mai fa la leve o aki kilo mai administrators ngai de o makai makai uma wa lewa yele lisio ka ngaka foi le van ka ku ka ko yungi ba ka ngai fa la vanga ngai aki kilo mai o a se le o lenga kamari ima fa purunga ya mese foi o kupu mai o Samoa la ku mai ku ngol ia Samoa awa o le polenga le ia tula i mai me fa pena ino tula i leo tangata ese eo ai tia i Samoa i e palu a ilo la tau fa no ma fa le tonu i mele o tula i mai ok popole nge ki okupu ma fa la se fa la se kengele o le malai o ro fo ka ko kenge e di fa ka fia ia o ye po ia isi fa mai o fa ia si de vave ore o kenge fo i mea ngade ia popole la ku langa nga ia wang i kupu nga me o nga mai ya sa fa ke Lenga e tau ilo ma fa una sili la ele I picture ye la ofionga. Where have we failed at? Whether it's discipline or whether it's leadership or whether it's the structure. E tau ona toi tanga I ma sila e wai tau ona mele na. O le awa uina ia pūlea le leile loto le tangata. O le whātula ngana. O le pūlenga o iai. Ia mai tai mai o le upusawa le avatu. O le fionga ia pūlea o le uso moni ia I tā ua. Le leile va. Ai na o se vaenga e avatu o Samoa e masani le tala ma fatu. Seisi whaatula ngana māwalunga atu pe atu rai mai di mea whapenei. E ta tai ai le tō whama le whautanga. Ia I la tau o eo lo tutu I matangi olo. Ia e le whape o tā whaase ai le fionga le alo li Ia I malana tau inga. Ai o na o se, o na I o tātou langono o lo whaali. Ia mā tonu e au ngā. Se tu alalo e ta oto atu I ona au tafa e malana komiti whafo. E mana whaalo alo I lau fionga. Mari, le ata wa, ke fasa wa alo sa wanga, faftai te le lava. Wa, o le mea le ia, le peo o le vanga whaka kia ia le kaiala o le kako kerangi Samoa. La ia le structure, faftai ia pulea, ia reo fase ia pulea le presidente o le tato iu. O la ia le structure, la ia ala fwe whanga le fionga pulea. O le mea la lekai, kako waka ngaka. Pulei doesn't have to come out and fapea. Somebody kako fai me. No. Pipi o ia pulei. Ia fai leo o fifidika ala fionga ia pulei. Ia vai pulei o ki o support malango kako kamisanga. Ala foi o. Ia o lango o kamisanga kako. Kamisanga lo klang Samoa. Ai mai sil mai foi ia pulei o lai o ele o aso mo malai mo ku fale ia kala go fa penga fai mo ku o fa la ko kau ya a fia foi le fio me apure ai a foi ya o la ka ara ku ia le fio me apure ia o ia kala vo gare o ku ai ke le ai ngaki ya o le ki siwa o ia o malo lo ko ma ko ba ku ya ba ko na va ya fo ia ka fo ia mo langa va ya o va ia le foi le vaenga fa penga so fuanga mo le olanga fa penga e o mai e o kuisi a mangisi le ye le upu foi le pa wa pure scoa a ku mangisi ko a penga le ia mai le au kau ko a mai ko mo e ngalue a fio foi a pure ai ko ke ngalue ma fa ka kamisanga e banga o pure ai ro ko lang o te fa longo la e fono ia le fionga le Palestine ma le komiti whaafo e se taimi o le afia finei ina ia tau nuu ai I se tūlanga mao popo ia ma whapena fo I ona whai ai ia pou o ni au lape ia po o se tau nuunga po o se whai unga o le a o iai o ani whai unga sa masani na whai no vai teimi pe a whai na iai ni incidents whapea sa tu rei mai ma whai ei nai whaasalanga fo I mo au ai maise o nuu I tu rei mai me whapea
au aka ko ia wa au ngu malal fanga au e ma sangianga ako kupu mea e ka mafai a ho e sola pule ma faise kuranga fo ngale ko fa mangalo ai au ai le mafai le mafai ngo bo umon ka ki ku la fo ye la fa salanga ia afwa ma mare de fare kongu ia kasir kausanga afa dua kausanga ia la kai mia sa ia ele yo va kwa ma se dua kausanga kasir kausanga foi ku aku ia ia afali ia la ia pudenga nga au mo kwa la ko ia ele afa nga wa fai faka kai nga le kai mi nga ia foi ia fa fika u ku lai bai si au ia nga ko foi de kai kasir kausanga e ofa set up la ko yugi I fe fo I mangele ya va alu ala ko ya nga ko I ma kwai oi I already ya a pega ira ia pasala ka wa ngai ya ane I pasala ka ya la nga fa ya ala fa sa lo ko ai fa de ke fo I fa de se fo se mangaku mai I le kaimi male a wa e ka fa ko wa ke dia uba se de ko bia se ele pa ku pe ma wa le ya ka wa de ai ku pe ma wa ke me ka pa wa be pa wa ka le kaimi da fa ka community pe la ba ko kala ke pa ma ki jo ka ba di o sa o e ke dia ka ke fa ya ri o ke de ka ko ke fa ya re o ba ka fa si ra fo di ba fa mi misa ma ia ma fa penge ia ia de ka ko sawa ia ge ia de mangaku mai si de ka ko ia o ga mai ka ko ka polo ma ko ki so fangu ia ka o ba ko fa ko ia fe o de mo se va it's a sinafia va vetai o le fa longo tu sa auto fe lo I monsieur tata ma le fionga le tupfia le famuina John Mika ya te le fo le sao le nei tamali o le stata wa o ia ma le na sa auto felo ai ma le sunga le fafenga ya Pauli le fale wa lo fo ya su le fe lo ia o le uso ya Francis Joane le lua io tupola la fiona ya tupola ba tupola ya malesi la o tato uso fo e to tele o tato uso le uso ya pala o feua o ia le sunga ya io to tele lava o tato uso i wa fai ya nai to ina matua langa Jensen o fata vaonga sa ye ku kongu ya ko fata vaonga ya ma o ia ama si ka ko uso le ba pai rangi longa po langa ia leota e ko kele ia le si ka pari kele ia pila fatiolofa e ko kele ngai ka nga ka se ko ko ka ko famo mo sa ye fu ia skamale o Matthew vai ma de makanga so yo kwala e vo ko ngai me mai ale makanga la ka usang ele mo fa le mo fa le Schuster Tom Schuster le fiona ya tu palamo kamali umange makupu sa mo sa ko da makanga ngai me ya pangale ia ole faingata ia e te tau ona toe fono le pa amo na vai va tu fa fonga pe ole up e tau ona toe au mai te ta io au umalava ma la tu committee fa foi fa tasi ai tu ina tu savali committee fa ele vale ele oni committee o la tu mara malamba le I mata upu matu la fono mai inga o tua pata tua ma au lape pe o na tu la I mai ni fa la lave o la tu la le mo real savali ma fa ma mafa ya ila tu le tau o tele le tu si o tu la fono fa vai ina ia manuia awa o se mea mata ngā ai o lupo le toe se ia i o le kao whirima I le tātou iuni la kapia au ki lani wa te lelo na sao lua wa lawi loa I le lalolangi ma o I foi o I o pūwhangota ia na mawhai
ona sapalai atu ai le malosiaga mo Ah, le dia. tatou autele e le gata o le manu Samoa aua mau ai kona kalata le totele o ala ma tapa fanau le tunu i au te tele le lalolagi ma mau ai tupe tausi ia latou fanau ma o latou Ma. aiga i lau fioga Ma. Ye ya se yu mala ka programa le ye de me ne ke ka fia fa ai lo ko fo i lo wa fionga sa be pe Ia ka la. ka ngwa fo i pe ni o ke o ngei fo fuanga ma me o ma sa fa i o ngei na va pe ka ka ngwa vai aso o ke e po no vai aso ko la fa si ka ko rugby award Rugby Award la le ala ye ko miki ese mai le okilang Samoa ese mai a kamari I ko makupu Samoa le a runninga le Rugby Award le a involve mai ala kalapu okilangi Auckland Samoa all Samoan players that are played in the Auckland competition all women that are play rugby kongwa okilangi ia Pai skako big rugby award ku fakasi kamisanga kausanga pai I fai le rugby award le o se mea fai no ye a ole inga ko ofili a ole ngisi mea fai a ye le rugby award kusa Samoa Auckland Samoa rugby award ai le via la kapi juniors ka maki la iki all rugby anything to do with rugby ye ai nominate mai ala la ko mai role da ye ko mi ke filia ma va ai I a foi I kanga ka ko mo wanga awards e ko mi ke nga due su awards ka mi ke o ma fa fa nga ma me ka penga le ala ka ma fa ye gisi level runga uma lo a ye si me runga ko ngai mea ia pe au ka fo ye fo fi pa fa lo ko be fa pege ia sa o le leila va ma lo le I le moe ma le tō whai lau fionga I le tapa au o le ala taua. Ma o le si vaenga tā ua le nā. O le upu le o le inclusive. Yes. Ya mai uma ai ta ngata. E o ai ta maiti wa e nofo ta maiti ma e kaya e la ka ika ka alo. E kongwa. E vava ai I mea ua e whai e ta ngata mātutua. Ua whapitoa mo I lato. Ai ale tā ua o le grassroots level lea a mata mai a tātou whanau. E whaatupu ia ele nā rangona. A wala alo whatu nei lau whionga a Europatea. A tātou le whaia. Se mea whapea e whaalolo a mau si tia le tūlanga o tātou whanau I tā longa whapea. Le ai masa pālangi e sau whai se mea whapena. Mādi. E tau si e fua tātou. O lai o lātou e mata ma vava ai me manui ai o lātou tangata. Ia pera le ua whaate ia le whaalongolongo atu. Ai o se langona fo le nasa ia te au le telo tausanga. Au telo whanofo ma au tilo pe iai. E o whalai le mele na whai nei le Samoa Sports Hall of Fame. E le tā ua telo le nāmea. Nā tonu e mwhaina graduate atu I le Samoa Sports Award. Ia watu fo I eilo latu wawanoa. E oa I tonu. Ia ma mawoni whaamrianga le Samoa Sports Hall of Fame. Yes. Ai ona o le tātaimi. Watu, malafo atu. O la so tatununga. O ani meo le atu lai mai I le mata upule nei. Langa e momo lo tu la vavai atu. E tanga tana puele mea. Ai mese ua matua fo ila fali. Ana tui nei la pe o le tala al parmi. Vole na faile. Ia fepuro ia atila lo pati le na tāle ulu ole. O le leo po le whanu. Ana tata nei la hoti la me la fai. Le tope titi lena fai nei le mea. Na o ola su enga iai. Ina lewa atu nei pe whatu a lua vai aso tanu le lomi le nofo mau. Permanent resident. O te leta ua le ingoa leta ulanga o te iloa tangata. Ai mana tuala. A ola ina convicted ma wha ma wina. Le mori yanga leo le grievous bodily harm. Lele I whaia sit sen. A whaila le application. E iai lea ia ta tau a New Zealand. Ma le tūla whono. E revoke ai le nofo mau. Whaatasi ai ma le application. O le sit seni o tangata New Zealand. Wa iele mea le na. Character reference. Were you convicted of such criminal act I te tonu o New Zealand?
ia le watu lal tani ele mfaina pepelo o walanga su e tangata ia le fa mau mau mai le office leo ile me ta o le vetting ia va vai la ile le mafau o le mel to bititi ia le ska makiki o makua le mafau ia talu sia o le ale me le o ia ta talo fo mo le tau so f puliai ia maua sono filingalo mo fo le to fa mo le fa utanga maua ile lava pale mo sai ia ai au malu manongi pe atala no atu o uso ile me malembe e to yo na utafa fai ela no fa utanga malana fai unga stemelo nai e ro potea ele fa ititia le ngang fa aftai la fa la o fionga fa aftai la to fa tala so vea ai le ia tau fa mole lava nganga ko fa popo kwa si ka upurea e ke mio o averuanga le kai fongo le Auckland Samoa mo ora hura pick club e fai ia fongo a German si kai o ke langi I masinga kai kasi uma ora mo ka upula le nga ave ia wa o lai pesiri ia mai po feme o le ngai au le ara nga o le ara ke mi fo ia nga ka we vesi fo iska di ofa ku pa wa le so angi fainga ko faia mai ma ko ngi Samoa ta kala mai fai ko kala wa ai kala pu ia la kala ia ngai au ia ka kala ko fai ko ai e ko lengi la ko malai o ku ai e fai la ko fongo fa nga ko kalapu ako fa kau ko pia pa wan me mga mia o singa va ngoa lava o ia ia o ko e kakala ko kalapu e a foi e pa ia fongo ma ata te o ko na au ko kalapu pa ma ko fa kalapu fo nga ia langa la sa fingau ia wo uma ko nga kai bu wo se bado keling sa mo e da se 5 follow up le nga me o le mea la sa kopa whainga, a whaku, o ka ngaka maiki ngai mai Samoa, e mga amia le educate te kākou. Mga amia le o kongo kalapu ngai, e ao hai mai ai. Because most of the players that are playing it Aorere, nga leanda alvalele le si aso, mai sa kei lele whakasau ngai mai whakaalo, kusa pere korengi, la whakaalo o le malai Aorere. Le o yeso nga malama le o ye pera le o mai ngelo mga kurenga o lo sa nga le kwa sa kwa rua vai aso ka ngo mo nga ngo fomau o ko na mela nga le nga ko ma fai ai e ave ko ngo karapu o ke langi karapu nge ngusila sa la ko sa nga ya ka ko wa o au ngo ren fa ka ape o au ngo lo ye purenga makai e lem fa ko vese nga mai au ia ese ro ia au ngo o vese ia me ku pu o malai au kalapu ma au sa nga le lua au kalapu sa ia la ka sa nga de Auckland Race lava ia male a foi male marist o voice au ngo o masa ia me la nga kom fa ia de vai ke me mo kalapu o ia fa ia la ko be wa o ia o tu ia e lua koru kala ia aula ia korengi ai ia la fo ye ma au ngai ka mai ko ala korengi o ia vai pe lo inga ngala kala o fai la ko fongo kon kalapu o fa ngala shawa vange le fias me uma va penga a mo se me ka ke kon fai ka ko fi ngau ia me nga le ke ka wa ngau ko o i fo ngisi o kamari isa ka aro la kapi nge lai lava ko fa mal ko mai o ia pule ia so swang ia pule vakuro ko malama nga sa iai vakuro me sa ko ka ro la kapingi pa soa ia pulai so songe pulai fa soa le mananda o nge ka ko ka fio fi wai ris ka ko me mo mai ai ko i olo ko malama malo ko wa lo fa mo ia Samoa pa nga me ka mo fa nga iai wa ke masangi uma ngai kamari uma le sai lai o ko ro kan Samoa so le van ka ro iai te o mates the all my friends. Okay, wo makua mawa ya la fa mako wo mako ko e ma mai fa. Ya, le na ko e vakwa dunga ye foi mangis. Just go out there and help the player and support the rugby union. Okay, nang Samoa. Pule na isa sa mga umia foi ya so sangi kami o ya. No wala au mo ka vakua ya ngisi ko kamari ko patengar fingol ka ko bolanga. Samoa lewa mai a faftai tele lava savea le ia taua lo fionga le ia taua faftai tele lava faftai radio Samoa mo proclame nge ia fiafi faftai tele lava wa yeisi au nga faftai
A le ai se o ngā whamon ye se upo sea. Ai o lupo tea. Vai. E ka ua o lo ko rua bai. Ai lupo whaku. Ai o lupo tea. Ai ko le tea fa pele ula. Ale mele o te fa tu le o masani foi ta upu lo feonga o lupo tea. Yo. Alo va da pau mela o le a ta vili af pulai. O le ta te avano. Ai pau le mela nga man tu o te mi tonu ale fa ye le tournament. O le sfulu lua ma le tai au e tau ile afi. Ia, mo la so ai na paula o wavango le kaimi nga le kaimi e ngoi le pia. A le la wo fa no no. La ngo le la ave ese ai, la ave me nei. E ave ese ma le senge fo le sa ma sa ni tatu. Uma le tournament tatu no le fale. Ie ma fa ise ma fa se lua. Ia fa to tatu ta ape ai. Ia wala mata tu ma ne skula ki ma le council. Ia i tātou, ia ua sā tapu le awai tonu, ia ua mānei o fo le nā. Se i tātou toi fo, ia i se si whainga fo. Ia ma wha malu i loa, ia ma lae ma no whaanga o le council. Ia alofa mai le atua, anga le leila ua fionga, aftai le tali mai, ma la mo le wha tara u latu fo i lau fionga. Wai le ia se o i se tō wha, ma se wha utanga le lei. E māna malama i nei mea o tūlai mai. E pei o lau a fionga i le tele o tau sanga, o lau tau tua. Manuia tele le nei a fiafi, alofa atu mo lau fionga ma le falitua ia ula, o le a whenua i fo i le aso tona, i wa le aso tona i leo le a whenua i fo i tātou, o le sailinga malo le tawhatolu o le sitiseni a Samoa, ono sfuta la le ticket, tātou whenua i aisi tātou steak i o i le maunta, o ai ulupotea ma le lātou komite whafo alofa atu ia Samoa ma, ia Samoa ma i lātou. Ia, mese foi le au whanga ruenga. O tā ua le ano whanga le malu puipuia, le oats i o tāhuhu, ia ua tele i ai ia ta mā matina, tau ma mawhai, ia ma fia i le mana i o le whai. Ili alofa sa vea, ai kama le lei, e kengi le lei fo i ngai le oats, ia tua te foi sa vea, fia o e mama. Usu se pese. Ai tātou whenua, iai le astona i nei, whasoifuia lau fionga. Whasoifuia le ia tawa. Ia, soifuia lau fionga, ai luputea. Le nā Samoa, la tātou wō i sina tātou ta mai break, tātou mai loa, vase ma pena, ia upu matala ia na whai i le nei ia fiafi. Se ia o ai lava ina ia tāle i tū la ole to e sfu, to 5 minuta ele fitu. Ia matatu tau walunga tu ai lava. Ia, foi mai pēr mai al marolonga lea. Tasi 5 i watolu amo. Radio Samoa. Whauta o le whanau o le tofi mai le li. Salamo sa lausu fitu whau batonu. E leo toi umi ai o le aso whabitoa le whanau le lotu ta maiti o le neitau sanga. Whai a mama dad, e pu e mai se video lau tau loto po lau pese. O na lafo mai le website radiosamoa.co.nz. O lo le link e lafo mai lau video. Ia awani over male tolu minute. O le video e telean reactions lungo le Facebook o le Radio Samoa. O le ama wale whailonga. O te tala tau vanga le taimere nei. Whangata video se las tofis fulu o ke topa i le iwa le tai au. Whailonga i le afro se fulu lua i la waudi o le aso lavaranga. Whabole e na o videos ata maiti taito tasi. Manuia tele lota maiti, mai le pūlenga ma le awhaingaluenga ale Radio Samoa. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa, whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni i tolu i valua o wha o o. Tolu i valua o wha o o mo le R-Dash Travel. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Tasi 5 i watolu amo.
I
Ja, to e whaatalo whatu le whawhonga ma le tapo inga fo i le atunu. Ina ua Gagaifo Faiva o le nei aso. Ia le ua Gagaifo ai fo i ma le la tau ia. And what an hour makes a difference here ina ua sui ia le taimi o New Zealand. Ia le la sa masani o le taimi leo leo kuaka i le luasfulu le fitu. Ia ai i le nawa i tau a tuso leo o tātou ki tuol taimi o le wat. Ia le la tale fitu. Le ai e mawalunga ia le sulu o lama le matau le lama. Ia e tā ua tele, luna winga. E tāli tū lai valu. O la lava e ao. Ma e loa mai au ma o mea lai whai ma uki kilo kia. O e ma o mea ngai whai. Tawa whai le tātou por kalame le tele o mata upu. O le Citizenship Act of Samoa 1982. Ioi. O le tātou sa ili ngā malo le nā o lo wha ngā solo nei. Ia mai e le wha moe moe. O le aso tona i asau nei o le aso lima le nā. O le masina le le o ke topa. Ia o le tātou whilo inga masani lava. Feo fo futai i le lofa. Ono sfulu tā la le tau o le ticket. Tau mawhatanga e ngapa i le tau mawhatanga. Ia, i nā le no whanga le oats lea o pule wha malu malu ai. Ia, le fionga ia ai o lo potea John Roach, no whanga ua masani ai, ia le tō tele o le atunu o mātutua. E fia a wafo i saunga le mu. Ia mamau ai, ia le fia ma le ata, ia ma pese, wha fia ngā alo mata ma whanau o Samoa. Ia e lua kufo ia e te tama le leiba e teine le lei. Ia e tūfo i lunga le atou sa vea. E usu se pese mo. Oi, whatalofa i lunga le api o fōlinga, tātou Facebook page, ia ma le tātou YouTube channel, Ron Patea, Kisa so le whai, Limi tolo e fōa, whapena fō i le tuafine, Amelia Whamoana, whamai, oh, it's great to see you, my lovely friend, Epi Happy, nia. Mai auto malava. Auna i ngalo na tātou whenua i le asto na i asau nei. E le whasisi langa tā ua leo tau mai. Ua toto nei i tua. O whatutoa le la i o puava. Ua tino fo i le soifua wā. Ua tō i tua a polima. Whaatula watu Samoa le atunu pele. Tainane whioi o le tala lei. So se tu o New Zealand nei. Whapitoa le wala au mō le nei tu malo si umu. Ua toi o seanga o na tau nuu lea o le tātou wha moe moe. O la tātou pōsiva e pei o na tasi ai le tō whā ma le wha autanga. O le su mai o le tātou wha whiangainga, ia Lance Ulale unga pō, ma le whaletua ia Frida unga pō mō le wha moe moe le nā. O le astona i nei aso lima o ke topa, lua afe, lua sfulwha, whai ai lea whaatasinga, mata le tātou tau sala i le itu lai sfulu, i le tuatusi, sfulu le tai au, i le tuatusi numera valu, Awa Street o Tahuhu, pole o Tahuhu Rugby Football Club, lea e ta o le oats, wai a makara o kou le kai au, ai pingi mā kou le pōle no whanga lava le tasi, e maua whaelonga mo le wala aulia, whapea fo ni saunoanga wha Samoa, ia ai mai se fo i o tama whanau umana ngafa, o le nei, mangafa o le nei pitanu o sa anga, a fio mai tātou fia, ia ma wha ma popo fo i, tā penanga le tu malo mo si o tau pitanu, o le tele o lima, ma mai se avenga, Samoa ai, ne atunu pele, oi lava, e a inga i le nei nuu, wala au wha loa atu, ia tātou nuti mea whātasi e manu malo ai Faiva. I le awa tele whaftai, lo se nia e to whai ono tu puola lafi i tu la, o le o lua tasi, o walufitu, ono lua wha tolu tasi. Te whaafonga numera na o lua tasi, o walufitu, ono lua wha tolu tasi.
Lo se ne ai fo i le sunga aswao sio falongo, o tai tusa levi, o lua toloa tavita sua, ia ma tu tala i pā tu la pou olo. La numera le o lua fitu, lua o noiva, fitu fa lua ono. Ia, mole i tu malo atoa, whaftai, o le komiti whafoe. Ele o toi umi, ai o le aso whapitoa o le whanau. Le lotu a Tamaiti. Tamaiti, whai a mama dad, e po e mai se video, o lau tauloto, po lau pese, na lafo mai le tātou penga te whailangi, po le website o le Radio Samoa, o le radiosamoa.co.nz. O lo iei fo le link e lafo mai ei lau video, a wane i ovatu ma le 3 minute. O le video, e tele ana reactions, i lunga o le Facebook, o le Radio Samoa, o le amoa le whailonga. Ua tatala fo i le tauwanga, i le taimi lava le nei. A le taimi al nei le utala noa tuai a le ata, o le taimi a lau kala le mea. Whangata tātou videos i le aso tofi, le aso sfulu, o ke topa, i le itu la e iwa i le taiao. Whailoa, ia ma whailonga, i le itu la o le afa sfulu le lua, o le aso lava le nā. Whaamule mole na o videos a Tamaiti. Ai le o Tamaiti fo i le a teito tasi. Ia, manuia tele le lotu a Tamaiti, le pulenga, le Radio Samoa. Ia le nā Samoa, o tau whaafonga iai. Wa fasiringia nei le mata upu lea. E le mafuanga walai o na le se ia le leisene. Lo ia. Whaatanga ai e whaiana ngā ruenga, whaale tū la whono. Ale, a fionga ia whipulea i a tila ropati. Ale la o tali mai. Ona ole i unga, ale pāle mene lea na whai nei. Na ave ai ma wha o ngā se. Le pule ale pāle mene lona lua vai tolu. Ma whai mai le whai unga. Lea nā lai ona toi whai ngā ruenga. Ma le wha maoni ai. A os lea e au te tala atu ma le wha aloalo Samoa. I le matua i se i sini o nei wha i unga wha penei. Whai e le to ino tu le epa. Ma le hero pi le nā vai tau. Na tula i mai ai. Olo au mai ai lalo le wha vai. O to finga wha le wha vai. E le anga waa. Se pele stena se wha msinonga. O whanua maswafa. Ise tu ai ngā whainga whapea e awesa na mata upu i te tonu o le palemene ua na o whamasino sini o le whamasinonga māwalunga. Au tau sila i ai. I le a mio pio ma le whai mea whapito, whai mea e tusa ma le malusi anga ma le pawa o iai. Le na ave ai le to ino tu le epa i tonu. O le lafo le malo. Ala le mena tupu. Po upa na tala no i tua. E whaali fina ngalo. Na ua la ia leo mai o isi tono o le mauta ma le. Aso e whaatino i le melea. Ia le a toa i whaipule o le malo. Whaia ina le lafo le malo. Whea ni malo whaapea i lalo le la. E whaatua la tau le lafo. Aua uma o na la tau ta palu. Uma na lato papalu. Ma whaia le tonu a o le io o i le aso e whaatino ai. Pala ai, ma ne le lafo a le malo. Le an sao no i ai. Ia le tamaita i pāne mia le nawa i tau. E, a le tamaita i leo ua pāne mia nei, le fionga le sa whapito. Ma wai le i pāle mia le teimi le nā. Le nā, mea la le nā e tau le fau malo, ma le soli tu la fono, soli whawai. Soli tu la fono, soli whawai. E matau tia. Le a e whanongo longo mai lea tunu, i le te lo teimi, ia le foi la, o te whawai atu le matau pulea. O lo sa i tu i le epa.
ina ia aua ne i toe o mai i fafo ia le pale mia whapena fo i lana kapeneta minsta ma minsta lango a o le whaile fono ia alafu e sau lātou so ngā tupe ma le lātou tā whaoka ia te ula ia e sa ia ano nofo ia le kapeneta ma minsta lango mai lātou ma na ia lana le anga o tangata o le whengai ma le malo au mai ia le opposition lātou ia ma le tuanga io e ta whawhau ma ewa e le amana ia e le ma waisi tonu o le malo a ma se le fono le la vaini o malo le tau pulenga ia le ala e whaiti o ai i le o mai o le ai le loa o lae o mai i le taimi ua o mai le fono ua mai ai le fono ia na tātou se e mai le vaenga malamuri tau walunga le Gagaifo o Faiva i le aso tai au ia ona tātou tuli mata i ei leo le aso tonai i le tātou portalambe o le tano ava e te mauai le sao tātou vai o leola o ni ngalo yatu oi tātou fale o loa te tele na ua iai sfulma le tolu Lappington Road i Otara na fionga ia tuala taupa utino marfaltua ia peka ia whapefo i le ai ngā lii ia malolato no whanga le na ua whaa ava noa mo le tātou maketi ua valu nei tau sanga taluna ma ua lawi loa la fo le na maketi le to tele o Samoa lo tumu iai ia malol whaftai tātou se malisi tātou maketi au ki lani i sau te lava i le pitonu o Manurewa sfulma le lua Templeton Place Glendon Manurewa whaftai tua fine Mari Nive ia whapefo i Mareta Sawanga ia male maketi le na tātou e anga iai ia ona o maile tātou maketi i le o ngā tutonu o le taulanga whatau i Mangele Tasi Market ia i le fionga ia whaola tane Peter Silva ia whapefo i le fionga i le whasina ia tole a foa Reverend Larry Tupai Lavea male au whainga luenga ni ngalo sau wai o leola i nā ia se atulo le tu langi i sifo lo iai ia le ri o Wahid a Grand Market le sa e mo le tātou Tasi Market i le tele o tausanga nā la ua whatawina fo i nisi au whai pisnisi a lo wha wau pēa le nā maketi o na whatawina ia le tātou vai e le tangata te fia whamanuia whapitoa tu lava iai o le tamalia o le so o loo whaamna tui nai le valu se fulu ma le fitu tausanga o lona soifua o le tua a lea o lo tua fine ia sister e te vise Ioane ia Mr. Ioane a e whaafonga mai moli atu lo whaanga ma wha manuianga mai ia le atau sa venei ma le polakalame o le Gagaifo o Faiva ia ma le tano awa i le astonai whatasi ai ia ma le sunga i le lauli a Isaac Paunga i le atoanga o le valus fulma le fitu ia manuia le whamatuino lo waso i fua ma ia whapopo i le tua lo soifua ma le malos ia whapena fo i ono tulu i nisi tausanga stele ia te whalongolongo mai ai ma e whamanuia mai ai ale fo umatu whamani atu le nā ua amata o na Gagaifo le la i le soifua ia ma le soifua tau a fiafi a lo o anga le lei ma eu le anga le lei ma le lofo le atua i lo soifua la tau umota mamutina matua le atunu whamna tuina o to was soifua maaso whapitoa ia ele mwhai o na whangaloina o tau e whapenao na moli e tuai ia whamrianga ia ai tā walunga loa la o le ngā yoinga muli lea o le
whamna tuino le kilisi masi ma le tausanga fau le nei tausanga. O le maftanga lea, a le whono fau tua ma malu o Samoa. Tātou uma Samoa. O sui su whono le nā. O le whono fau tua a Samoa. Pe e te fast, pe e te hero PP, pe e te tautua Samoa, wa le o toi e se tautua Samoa, ai e le pati fau lea o te vava ai o tau whaariari mai. Oi o tae au, o te whailo atu ai i a matai, ma se tasi o matai, ua whaasā nei o na toi tū ele, i lau whanua, ma le lotoa o le maota Samoa i au kilani i lona no whanga i mangele. Ion. Ona lea. Ia ona o le whale tonu tele o lea mio a lea fo i tangata. O tae o langa wa vavele teimi. Ona whailo tuai lea. O lea so luas fulma le tonu la o le masina o te sema. O le tausanga le nei. Toi lua so o lo le kirisimasi. O le a tātou whalea i loa i se ainga tele. Se lau luas fulu tā la le ticket and all you can drink. All you can eat and all you can drink. O mai tātou nuti mea whatas. Tātou whee loai, fia. I ona ta ape leo le fuamun sina mo leisi dua aso. Tau le kirisimasi o le tausanga fau. Tātou toe pale a lunga lea. Ma wha le tātou whono whawhau tua Samoa. Iei se teimi o na wala au lea, ma tu manu fo le tātou whono. Ta lia so o se Samoa. Tupu mai whale tua matausi o sungai whawhengainga mau lātou whale tua o whawhengainga tō ina malo lo manu malo. Lea so luas fulmal tolu na. Wala au ifo le telefoni lea atou sa vea. O lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa lua fitu. O lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa lua fitu. E se teimi ona whaile fo leo le whangati e le tūlanga le aiai. Tā penanga leo o wha ngā solo le teimi le nei. Teitei whono, i a wha pēr fo le komiti o tā penanga. Ale a inga wha tua i le atua Samoa ua tasi. I le tātou tali ngā malo. Ai one ngalo ia te oilau ticket leo te whatua i nei. Oro tasi lua iwa whawhitu iwa lua fitu. Mō le tātou corporate dinner o le kirismasi ma le tausanga fau. O le a whaia le nā i le maota o Samoa. I le aso luas fulma le tolu o te sema. Ia, ai o le a whai loa lava i se teimi. O seisia tātou polo kalambe. Ma le whionga le te whono le a inga whatutu i le tua Samoa o tasi. O le nā ua e sila ane i le tātou wha moe. Te tau na tau no uma tupe o tātou tickets i le aso wha. I le aso wha o le masina nei o nono winga o tae au. E kaunga mo uma i a tupe tangata. Ia, ai, o le mea tāua. O le wha tāua ina o nei aso. E a toa i ai le wha tausanga. Talu o na tutulu. Ia whatasi le atunuu ai maise. O i tātou uma e langolango ina le whainga malo fau o le tofinga male filifilinga na whaia le tua. O le mea re mi e whika i kire kanga kawhi mai. Ia ai le a whaina wha. A whai atu le mea na filifili le tua. A whai mai e lea. Ia lele. Wha mangalo se leo o au na nei. Le a tau sa vea le nei. Ia ma leulua ma la auli. Isaac Paunga alofa tele mo o safe travels on the road ya manuia malolonga message telling us ma fainga taulanga ile fiafia nana I fau to le pese masani tate fa ma vai o emana tu maita o tu mawita Ilo fatu Boma Tate tala no ai
mo o sao se haso